Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Maricel, imawag ngamin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang mare. Maawatak mat. Anya nga minin ti gagaram. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko mare. Anya ti utangam aya, wag manan. Wen, jacket matan ti utangak. Nalamak ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y matanabayadan ti wagwag nga imo na nga inutang mo, mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway mare. Agbayad aktukin ka no ada mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mo ti kwarta. Wen, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawo, anya ta aramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita akmatla ang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan kapay lagi ijay, kat amumot nga agpadpada tila ko yo. Ni tatang mo't, masapol ang maamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Una, tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at tikasta akapanunutam ka ti anak ko? Di kay madanagan, ta saan kumat nga ipadlaw, tatang. Ayun kayam, adda mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, ta siyak ti mang receive. Nilusin samot ginang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan, Kathy, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta? Talo ti supplier ko. Aya, Wen tano out of stock ti maysa, adda pa'y do backup ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret? Saan ang mabalin nga ibagakan ka? Amumot, agpada ti lakot na. Saan kumat asurotan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay si ka, mano ti panangilaklakom itikas na abel, aya. Ay, kwa. O, makitam day ta. Uray si ka, di mo maibaga kanyak no mano ti presyo ti lakom. Ay, good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat ti isang mo ita amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibus ngamin tilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at to'y tibayad ko, Mare. Ay na, adi ang manaklaunay, mare. Isupay nga igatang kumanen iti ukay nga ilako. Ay, kawan tapno adamanan utangak. Saan mat kit di adakis ti umutang? Nulakit di ammom ti agbayad. No kasta, okay lang keng ka nga umutangak manan? Mare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga itit ko. Sige, Mare. Ikanak nga rod iti may sapay, Mare. Jay kumapuro a jacket, ta iso ti bestseller ko. Okay, sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pagpabasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakay? Ti anya lakay. Binayadan ka din ni Maricel ti utang na kengga? Wen lakay, binayadan na ti sigod nga utang na, ngam imutang manan. Apay ka di? Okay. Nakabayad mo't gaya man. Kunaklakid din saan pa? Apay an nasaludsod mo lakay. Awan tanakitak anang restaurant da itinubyo na di sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pag kunamot bakit? Ata na ibus kanumot adagos tila ko na.
Talaga na diskarte day dya babae. Naku nampay lakay. Nalaing amang ibirok si ka. Iso na lang ta puro utang mo no kasta nga at dagatangan na rin ka. Dayjay lang nga. Ang tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tila akom awagwag Maricel. At ka di kurso na, Madam Kate. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay ko, ni Marisyo na ti supplier ko, Madam. No kasta, suki nakagayam dayjay a babae. One, apay? Manungay ti panangilakla ko na iti may sabil a jacket. Ay ko, depende mo't Madam. Ada 8,000, kan ada mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apelyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako. Manuti kastoy. Ay ko, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw. Nangina mo gayam. Ha? No siya kat 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analaklak kagayam ti lakok. No kayat mo, di siya kon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin la tamot. 1 month to pay. Ay kamayat nga ron, ano kasta, Madam? Ay wana, dakdakkel pa'y ti ganansyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak, mapan ka lang ijibalay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Kate. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganansyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabalin ti utang, Madam. Ay nawaw, di mo't imbagak kung kaamabalen, 1 month to pay. Ay pautangan, nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin, kat itangaal daw matlaang kuma, ta isupay no ada may lakwak. Mabalin la tamot. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak, tapno ada ebidensyak. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't dayday. Ay nawaw, suki na idi tatang, saanen ita. Anya timbagbagam iti dayday Maricel. Imbagak laeng met analaklak ati lakaw. No siyak ti pagpasuplayan na, dakdakkel to ti ganansya na. Agar-aramid ka iti iso. Ni tatang met, kasta at talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Aga-agaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang, ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus, ta ikalintagang pa lang ti dakis nga ramid mo anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy lakay. Iti anda Maricel. Abay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo tinaka-display tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Abay ka di. Doa bulan nun asaan nga imi-imay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilaklako na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na ka? Wala kay, binayadan na matkit di. Mas daawak lang ta saan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na ka bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo. Bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Nailakom ti inutang mo akot kanyak. Wen, Madam. Naila ko aminen, iso nga umutang akmanen. Ayun manuti utangam. May saabil laang, Madam. Bill ti daster ngay, di mo kayat. Amangan numaornong ti utang ko, Madam. Di bali ata amo mati agbayad. O sige, saggay sa nga rod ti utangak, Madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat makasigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanyak, lakay. Bakit? Amo ko no asino ti supplier ni Maricel asukin. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaang. Aya, Uwan, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga rod ti maaramidak no ni Kati maten ti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, atap na mo, bakit?
San ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti maysa. Wen lakay, pagyamanak lata. Ngamin, nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inut-utang na dagiti lako. Saan ka di nga imay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko. Apay ka de. Ay nawaw. Apay ngay akas tamot kan ti aramiden na. Apay aya. At dapay ti utang na adi na binayadan kanyak, tatang. I-text mo Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan, mapankalaangan itayanda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti personal. Narigat mo't laang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaamo iti bodega, tatang. Ang mga umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No maira na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urayan nakalatan na. Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, Madam. Tibayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mat nga rod pagbayad ko, Madam. Ay nawaw. Apay nga awan. Kas makita yumat. Saan anaibos tila ko? Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. Ti dadduma in pautang ko. Urayak laeng ang makabayad da. Iti kasta, makabayad akmet iti utang ko kada kayo, Madam. Makabulan lang ti ited ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuran launa yung tatang. Makatawunan tinapalabas. Ngam aging ita. Saan pa'y anakabayad day di Maricel? Makabulan lang titulagan mi ide. Basol mo Ay nawaw. Basol ko pa'y gayam ita. Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asuki ni Suna akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam day jay. Kanya nga ita, si kamot laang tinagarami diti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir tatang. Si Kantupay, di mo masingir ti utang na. Siyak pa kitday, alaklakayanan. Sayang day jay no saan ko masingir tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day ta ti kanabam. Aga-agaw kan tumat ngamin iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka, Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amangagdag iti kaaruba. Ay katagbayad ka ngaminin Awan nga rod kwartak. No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makaw-awat. Anay ko, nagpuskol mat ng tirupam. Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabam. Si kalangaruda tinakautang. Ti ko nam kadik at sanak abumalas, Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy matiparaking ka, Aday ko. Sige. Ipatipok ko. Aya, lumaban ka pay, Anay. Kurang pay? Saan asyak tikap kabilang ko na? Tatalaga lumaban na! In pabarangay mo't gayam kanunikati ni Maricel. Ay nawaw, iti anya aga po matlakay. Tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel iti na minsan kaldaw. Anya? Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel adi na nabayadan. No daduma ket narigat mat ngamin ang masingir day jay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsango. Ay baglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Tauray ut-utangan na dagiti lako ket mayat latta ti nakisaritak ken kuana. Naimbag man, tanalagip mo timay. Atoy, sangaribo. Ay nawaw. Sangaribo laang. Ano sam taday talang mati adda, Madam. Ay una yun, Maricel. Natawunanon day jay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang sangaribo laang tiit-itid mo kanya. Ay unay kan. Day talaang ngarud ti kabaelak kunak. Di ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko ti agbayad. Hay na, jak among. Dakkel ti lugik iti reji a Maricel tatang. Anya nga rod ti maaramida, makit lumaban mo't nga rod. Kaanon to ang makasingirak no kasjay laeng.
Ano sa mo na? Anya nga rin ti maaramidan tayo nukas niya lang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din o pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan gayam tatang? Sakit ti ulo laang ti impain na kanyak. Oho, pinilimot nga'y bagbagang. Kat no inagaw mo lang ni Maricel Kensyo na. No amok laang tatang. No amok laang atiwod kan tangsit day di a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin day ta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, ken tiwad magayam. Ay, nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti plano darenan inton baro at tawan nanang. Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod ama ki New Year, nanang. Da kayo, ano mayat kayo? Awan mo dakes na. Mayat kami, nanang. Sigurado adakkel ti budget daket. Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita, nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan nanang? Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Anya? Una, tagpadadamot nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko? Saan aga puta adda trabaho da adwa ket adu ti kwarta da. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline, bakit? Ay nalakay, saanin ang masapul nga aggastos tayo? Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayan dananang. Agluto da kano ijay. Sigurado at ikabsat mo man ng taggastos. Ado ti kwarta dagi jay. Si kakit di mo't. Wanangam nakababain mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kastapay laang tibagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Oray simple laang ngamin amakan ah. Yak kayat ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pay lechon ah. At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rog kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makaam mo. Ay dagulit ka mat dulpo. Saanin ko naklangaro dun? Isudan ti makaam mo. Bakal, dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauline. Awan matdakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat. Ni Manang Pauline, ni Manong Dulpo, kanti ka anakanta. Sa bagay mo't kiddi ah. Aywan gayam. Inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alit tsunda. Mangi-reserve ka nga rudan ah bakit? Gibasit laang siguro ti gatangan tayo anya. Wen, bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan ah. Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo.
kada kami, Renan ading ko. Agan-anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami, kanada pa'y take out me. Awan ng yaman na, manang. Inton umay atawon to manana. Wala, no at the budget tayo, manang. Adda, da kayo pa'y laang mataya. Ano niya? Ti kayat ko asawan, da kayo pa iti maawanan iti kwarta, kat adda mo trabaho yung agasawa. Ang mga no din ni amaw, kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangko. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Sa anak nagpakita ijay. Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. At the budget tayo, talaga laang adi ka makontento. Tunggal at the okasyon kaya't mo abongga amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaangan ti panunutin ti pamilyam kanyak. No kanayon ang mairanranod tayo. Ang mga no panunutin da sa dutak. Ay aguli magkandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnungot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti mairanranod. Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kasta pa'y laang mat ti bagam kanya. Asangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti panaglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo, no agpa-cater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman, no anya ti planong bakit? Ay amukon, kasaritak laang ti kasinsin ko analaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay, nakitkita mo dayjay. Ah, ay win! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wen lakay, adu ti amuna dayjay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Sa ludsudam, anong manutitangdan na tap na mota? Wen lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot dayjay. Sa dino tinagapuam, Lile. Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit, ananang. Amumi nga adu ti paggastosan mi, isong agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wen, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akmay tanakaw. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha. Win manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo mat ti kasangay ni Gerald a kaanakam. Ha? Anyat kaya't mo sa win manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayumot laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo mat laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin mait. Ngam saan ang kasigurado nung manugot ni Lilay, manang. Napikit din na saan? Para mat iti kaanakan na. Tapno mapadasan mat ani Gerald ti ag-birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lilay, manang. Noon niya ti ibagana akat iso ti masuraw. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayumot lang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Oh, di sikat ang gastos. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastosan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mat ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runak at ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka ngay bagbagamong. Ada ka diintad ni Manang Paulin nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay?
Awan mo't nga rod, bakit? Ay nawaw, apay nga awan. In-text ko itay, kat ti-reply na. Datapay laang ka no ti makaamaw. Anya? Jakman amo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngam sulo ta gayam ti gastos. Day tangaro, bakit? No saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isudala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarup siguro ni manang mo nga ado ti kwartata iso akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay, bakit? Sapa imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kasya nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya ti nakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbaga kasyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laang may tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan Iti kasta pa nagsasauyo kat amuklatan nanang. Patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amwam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni nanang ti pag-birth dyan ti anak talakay. Mabalin lang tamang, bakit? Diyak kaya't ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam diyak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka, bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat ang pusado ng aminan ni manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pay laang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kaya't ama pasamak manen, tinapasamak idi napalabas atawan. Akas lang ni Manang Paulin tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan damanen, kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in, mairanranod, kat awan mat tinaitulong da. Saan matkit di ati kaanakak ti ayan ti parikot, nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak, ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas, agdalos tayo dito'y balay, nanang. Rugi akon ati agdalos. Tulungan daklaang nunawaya kayaw. Anya ti kunam renan? Iti ayan ti katugangam, ti pakaangayan, ti birthday celebration, ti putot mo. Wan manang. Ay nawaw, apay nga ijay nga eh. Tay sumat ti kayat ni bakit kaw. Talagamot day jay alili Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi manang. Kan nagsasao kay di kaslada kami ti free rider. Kada kami mo tinagastaw. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayumot iti kaanakan nyo. Si katen ti pariko manang. Dahi nga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kawawid mo lang, napudot ti ulom. Apa ya? Amo ka, di da kayat mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam. Pangaasim ta agmubuon kan bakit? Ay nawaw, Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang amairwam a free rider tayo akanayon. kinaimot ti kasjay lakay. Apay kumangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo mo ti tumakdir iti bukod tayo asaka. Hay, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbiag at free rider tayo iti nagrigrigatan ti kabsat tayo. Lukas jay ti kapanunutan tayo. Awan
Kasanong agprogreso ti biyag tayo? Awan mo't dama ng Pauline lakay. Di na sinumbatan ti awag ko, bakit? Ay nawaw, apay ka no. Gimura laki di day. Iti anya aga po agumura ngay. Awan mo't dakas nga aramidin tayo kadakwadakat. Una, ta saan ana igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Awanan, nairwam mo't ni manang at unggal adda ti okasyon kat free rider dan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa'y nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko ah. Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa ti mo sungbatan ngay. Ang mga nuna patag ti bagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramig ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho, feeling biktima ka man ako nakon. Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan a masakitan no kasjay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laang ti pagsaksakitan tinakam maw. Una, ta free rider kami kano. Pudno mo a free rider kayo. Tunggal Paskwa ken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaws tapno laang ada pagsasangwan tayaw. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isoda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laang ket sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw ni iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Saan adakas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam, kan sursuruan yaw ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada pensyon ti pimusay nga asawam, saan ka day, girly anak ka? Adamat, nanang. Day, adan tumaawat mo iti binulan. Wen, nanang. Iso ti asikaswag inton bigat. Ay nawaw, nagsya atat no kasta. Uray saan kan nga agtrabaho. Ape ana saludsod yu ti may papan iti pensyon day dilusyo, nanang. Ah, ay kwa. Kaya't ko la maamuan no addawan no awan. Ah, kasta ka din, nanang. Mala, agpakadaak nga rudan. Masapul nga agawid akon tani. Ado ti agururay at trabaho iji balay. Ti apok ngay gayam,
Saan na nagawid? Nagadumot ti pakakumikuman ni Ira nanang. Manmanula ang agawid dito lugar tayo. Kasta gayam. O nanang, ala, agawid ako. Magan-anad ka anak ko. Intun maminsan tumanan. Nanang, nakitak ni Manang girly di paradaan. Sa dino ti papanan na day jay? Ilakad na ti pinsyon ti pimusay nga asawa na. Kaya't kali asawon day ta nga agpinsyon mo't ni Manang? Una, adan tumat ti binulan ang maawat na nukwa. Ay nawang, naggana sinukas talanang. Naku nampay. Ang mga no dakkel ti pensyon ang maala na. Sigurado daytan. Mayat ti trabaho day dilusyo nga asawa na kay. Di uray sa aring nagtrabaho ni Manang. Una, kan adan to pa kairanudan ta, Arthur. Nanang! Nanang! O bayan! Day, si kamot gayam, girlay. Naimbag nga daw yun, nanang. Sumrak ka, anak ko. Saanan, nanang? Indagas ko lang tikar ni aginatang ko para kada kayo kantatang. Ay, nawaw! Gimatang kapay lang amin, anak ko. Adamat kit disweldok, nanang. Saan sa pa'y mo't anabayadan ti hulhulugan nyo adaga? Saan pa'y nanang? Ayun gayam, inasikasok ti pensyon ni Lucio itay. Nasaya at matnukas ta. Isupay agastusin nyo nga agina. Ibingayan kay to iti pensyon ti anak yo, nanang. Agtugaw ka, tamangan tan lakay. Adobo ababoy ti sidaan ta. Ay, nawaw. Gibatang kapay lang ngamen, Priscilla. Saan ko aginatang ti karne amakit-kita man niya? No, saan mo ang ginatang? Nangalam ka ron. Inted ti manugang ta, lakay. Ni Gadlay? Wan, isulaang mo ti manugang ta. Naimbag man ta dahing gatang na. Nagsweldo ka numot, lakay. Supay kaya paggastusan na. Ay, wan gayam. Inlakad na kano ti pensyon ti pimusay nga anak ta. Kat, ada ka umawat na. Agda, lakay. Ay, kitusto no ada maawat na. Tay supay nga ibayad na, iti daga ahul-hulugan da. O, kwarta para kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Saan kami? Ba't ngagdaw-dawat, anak ko? Awatin nyo kitdi. Pensyon ni Lucio da ito, nanang. Ay, saanan? Ibayad mo kitdi no adda pa'y utang nyo dita. Di mat imbagak nga ibingayan kayo, nanang. Ay, nanak ko, para kada kayo da iti anak mo. Para kada tayo, Da kayo tinang padakkel ken ni Lucio. Iso amayat ti trabaho na. Deserve you ti makibingay iti pensyon ti anak yo, nanang. Ha? Ala, awatin nyo kitdi. Tapno adday gatang nyo iti masapsapul yo kini tatang. Ay, katagyaman naklaunay ano kasta, girlay. Awan rumbang apagyamanan nyo, nanang. Nagrigatan ti anak yo day ta akwarta. Saan anasaya at ngayimot ko kada kayo. Bakit? Ada nakita ka kwarta, iti silid ta. Ay, wan, inted ti manugang ta itay lakay. Ha? Lukas ka? Agpinpinsunan? Wan, lakay. Naimbag man ta nang ibingay. Amo na mo't nga may nanilusyo lang ti anak ta. Nagrigat na daya ta kastoy, bakit? Ada siguro plano ti Diyos, lakay. Kan at least malagip data ti manugang ta. Talaga, ngawan ba'y bagakan girli ang manugang ta? Uray siyak mo ta. Nakasaysaya at ti manugang ta kadata akatugangan na. Awan pa'y naimas ama si damot. Itlog laang may tada. Agpinpinsyon ni Manang girly sang ka di nanang. Wan, apay kaday. Agdawat kayo ti kwarta keng kuana. Sigurado adakkel ti pensyon amaw-awat na dayjay.
2,000 iti binulan laang matit itad na. Ngam awan pa intad na iti abulan. Ay nao, apay nga hinanang. Diyak amukin manang mo. Agdawat kayo ken kuana Anak yumot ni manang girl eh. At nakarbangan yung agdawat iti kwarta ken kuana. Mapanak to iti ayanda inton umay abulan. Urayan tala ang amaalan na ti pensyon na. Kasta ananang, tapno makaraman tamot iti naimas amakan. Wen ka day, siyak ti makaamaw. Relax ka laang dita, Arthur. Nagadumot tantin luto masinigang bakag. Dua talaang mutamangan. Wen atay bingayak ti manugang talakay. Ay kad mangitulog ka karudan iti ayan na. Anya turasan? Mabalin mo it ngay dagas mo numapan ka ijay garden ba? Saan nga itayan na si pagnaakbakat. Adayumot nga minijay. Malasyak tong arudan ti mapaninton madamdama. Wen, araw sampay lang. Ay wen gayam, dandan ni maibusin ti bagas talakay. Ikan na kita kwarta. Tagpauitakan ka na kam Oliver. Manungaminan ti hafkaban ita. Ikan na kita 2,000. Ang mumot ni Oliver ti mga subli ti sukle. Adda kwarta iti drawer iti silid talakay. Mga laklat ang arudan. Unan takas makita mo, busy ak dito. Ni Airangay kayam. Awan pa yan nag-awit sa puko ta. Awan pa'y lakay, busy ka no, ijay syudad. Si kamot gayam ti masabat ko, abalayan Flora. Kumusta kan? Nasaya at lata, mait abalayan Priscilla. Si Kangay. Ay, kasi ti apo, nasaya at kami mutlata. Iti ayan da gerlin sama iti naggapwam. Iti ayan dangag paisaw abalayan. Anya ti inaramid mo ijay aya. Nang ituludak laeng iti sinigang para iti manugang ka. Sip-sip mo da ito nga abalayan Priscilla. Naamuan na siguro nga agpinpinsyon ti anak ko. Iso nga agin sisingpet manain. Anyat ko nam abalayan. Asinaw tagin sisingpet. Ay, kwa. Awan, kamalilaan ti panakaawat mo iti imbagak. Agpatuloy akaw. Uray sika, agpatuloy ka mo itayin tapno di ka mataktak. Nasalaw ko ni abalayan Priscilla di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayaw. Nangyag iti sinigang nanang. Sip-sip day di ataaw. Ay nawaw, apay akastamot tanti ibagbag ayo nanang. Amo na siguro nga agpinpinsyon ka, iso akasta. Ay nananang, pagpanunutan nyo man ngaminan iti dakas ti abalayan nyo. Madlaw may, kasta talaga dagiti tattao. Sumingpit da no makakita da iti kwarta. Uray idi si bibiyag pa'y ni Lucio, kat kasjayan ti katuganga kanyak nanang. Di mawat ka day iti pensyon mo. Uray saan nga agdawat, kat ibingayak lata idakin ni tatang. Day, naglalaingan ngay dagita akatugangam. Rumbang laang nga ibingayak ida tanuawan ti anak da, awan mo ti maawat ko a pensyon ita. Diyak amo kang kagerlay. Imbis ada kami iti kapsat mo ti agnumar iti kwartam. Makibingbingay mo ten dagita at tao. At damot 2,000 nga ititad ko kada kayo nanang. Napatpatagpay dagita akatugangam ngam da kami iti kapsat mo. No da kami latan ti ikam iti kwarta, di mayat kuma. Ngam saan may ta priority mo gayam dagita katugangam. Anya klase ka nga anak. Anya nga nanang, kandaintid ni manang kada kayo? 2,000 ang tingtid na. Ay nawa, apay ag 2,000 lang. Sigurado adakil ti mauawat na dahi dya pensyon. Wala ata napatpatag dagiti katugangan na. Anya, Tunggal maala na ti pensyon na, dagiti katugangan na ti ibingayan na. Iso Ay. amismaw tinangibaga. oo na yan ni manang. Kasla saan mo't nga agpampanunot. Dakkel siguro ti itid na kadakwada, ngam siyak amismo nga inana. Para makita no isumatag kasapulan. Makita no asino ti tumulong ken kuana. Hay, barurudak iti day kapsat mo.
Nasakit tinakim ni nanang ken kamanang. Ay nawaw, apay ka no. Kwarta manan, ti makagapo. Kasano kat napatpatagpadag iti katugangam ngam ni nanang. Ikikakmat ni nanang iti kwarta na. Sagdo 2,000 da iti binulan iti katuganga. Panagkunam ka, di kat umdas ti 2,000 iti makabulan? Anya? Manang, iti kinangina ti magatgatang ita. Kurang ti 2,000. Nukurang ay kat na yun Anya, klase ka nga anak. Imutam kid din ti mismo nga inam. Apay ngamin nga ikampay lang dagiti katugangam. Ni nanang latsakuman Ay na, sa anak maawatan, tawan pa'y asawa, mading ko. Amumat nga agmay-may sa nga anak ni Manong mo Alusyo. Ken pensyon na ti kwarta, amaawat ko iti binulan. Ti bagam kitde, imot ka. Amok kahit mula ang ti agpa-impress ka dagiti katugangam, iso akasta ka. Agawid ka numot ni Ira, linaw lakay. Ha? Kasino tinakadamagam? Bakit? Isumutimbaga ni Girlay, idinasabat ko di tadalan. Ay, kat na saya at ano agawid mo tapo ko ta. Wen nasurok ang makatawan mo tan adita nakitkita ni Ira. Naku nampay, bakit? Magilinta kay ti saba, taiso ti paborito na day sa lakay. Anya pa ay? Sa balaang mo ti ado dito'y balay. Natangay nga ta. Adabo nga ti mulam aya. Adawa basait bakit? Malabura sa nga road tapno adda maramanan ti aputa. Kumusta mo timbiyag di syudad ay rapo? Ado nga ro ti paggastusan, apong. Agtipid ka Isumit ti aramidak, apong. Ano awan ti abastom? Agtix ka kinanang mo. Tamang ipawit kami tinataang. Wen, apong. Ay, huwag gayam. Ada insangput mi asaba. Ay nawaw, kaya't kulaunay dayta, apong. Iso nang ilingta kami. Taamu mi apaboritum ti saba. Agyaman aklaunay, apong. Ewan, kanong agsubli kay di sudad ngay? Makalawas laang ti bakasyon ko. Nagbiitan. Iso asulitan tayo tapno makapagbanding tayo mat, apong. Adaman madlaw ko, nanang. Anya ti madlaw mo, Ira anak ko. Talong aldaw kun dito'y balay. Ngamjak pa'y nakita ni apong Flora. Adda ijay balay da Apay asaan nga umay dito'y balay, nanang? Ay ko Ay, jakman amukin ni apong mo anak ko. Busy da siguro Kasla saan kayo mat asigurado iti ibagbagayo, nanang? No kayat mo si kalaangan ti mapan ijay balay da anak ko. Anya? Naliday kamot ang nagawad. Bakit? Apay ka dahil? Naranaak ni abalayan Flora ijay palingki itay lakay. Kahit Sa anak akinasarita. Kun kinusilapan nakpay. ay nawaw. Apay ka numot akasta. Ay, jakman amula kay. Hamangan man no ada nagapaan yaw. Awan mo't amaw. Kasaritam ni Girlie Amangan no di mo amaw kat adagaya mo inaramid mo ang nakasaktan tirik na ni Abalayan Flora. Bakit? Anya ti parikot ayan nanang. Ay, kinusilapan nak ngamin ni abalayan Flora. Idinaranaak ijay palingke anak ko. Apay kanumot, jakman amo iti inam. Adda ka dinagapaan nyo kininanang. Awan mo't nagapaan may. Ngamno apay akas jay mo't titrato na kanyak. Kasla akit din angin alabsa-labsan na laang ijay palingkay. Bayan nyo nanang, takasaritak tuman ni nanang. Ibagam adda parikot na kanyak. Kat idiritso na, tapno mapagsaritaan may. Sa nakas jaya kuskusilapan nak, ajak mo't amo ti makagapaw. Saan asyak ti ibabain nyo kadagiti katugangak nanang? Ay nawaw, ibabain mo't asasawam. Saan kamot nga imbabain Kuskusilapan nyo kanumang amin ti katugangak.
Basol na mulaang. Anya? Basol na ata isuna pay laang ti agnumar iti kwartam. At damat ititad ko kada kayo, nanang. Kan may sa pensyon ni Lucio dayjay. Di kay man agbalin ama naging bubukod. Di mo ni kalintigan ti kinapuskol ti rupa dagije at tao. Nanang, sikat tinapuskol ti rupa na. Agraman pensyon ti sabali a tao pag interesan niya. Kasla kayat yo abukudan tayo ti pensyon ni Lucio. Ha? No siyak ti da kayo, kasari tayo ti abalayan nyo. Agsorry kayo, tapno saan akumpormi ti mapampanunot na. Di yu panggapan ti makiapa kadakwada, tatalaga adi kay ikan iti kwartayo, nanang. Saan ko maakasta, anak ko? No kasta nga rod, di kay basta gumurgura iti padayo a tao. Agbain kayo umata. Wine, agsuri akaun kan abalayan Priscilla, anak ko. Pasensya kan ano kinusilapan ka ide abalayan Priscilla. Dakla atak nga road, idi kinusilapan na. Katawan mo't amok anagapaan ta abalayan. Kamalik dayjay abalayan, iso asurey. Sapay lakuma at mapakawan na. Napakawan ka ang abalayan. Agyaman naklaunay no kasta abalayan. No adda inaramid ko adi mo nagustuhan. Idiritsum laang kanyak. Tapno amok mo't Awan dakes nga inaramid mo. Siyak ti ayan ti bidot. Iso nga imayak, takayat ko ti agsuri keng ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin anatangsit kan managing bubukod. No adda pagsayaatan, ibingay mo. Iti kasta kat napimpintas ti agbalin alinangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! agpakada akon lakay. Masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam, bakit? Wen, at least ijay, nalaka ama ibus ti lakok taado ti gumatang. Agan anad ka, bakit? Pasensyakan. Sipod na aksidente ak. Kat saan ka mo't na matulungan nga glako. Anya ngay nga rod ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapag na. Siyak lang ti mangisagana iti kanan lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam laang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numaladawak nga agawid, mangal daw kan tulatan. At dahin saganak amakan iti lamisaan. Agyaman na kiti anos mo, bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manen, prisay nako. Wen ata isopay ti mailakok na. Di agmay-may sa manan nila kay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanin ti baboy mi. Nagasat launay nila kay mo keng ka tanagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti magmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana. Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta aggagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko.
Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. Ilakom ti baboy yaw. Kumaano adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod. Agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, naawan pa'y nabirukan da. Okay, nana. Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wen, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo, ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawid mo't lang dayjay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay, ading? Amok pa'y mo't aramidag. Sa anak lang nga makapagna. Ngam kasano no adadakas ang mapasamakin ka. Ammo na lang arudan a kasta ti kasasaad mo, kasta pa'y laang ti aramidan na. Anya a klase ti asawa day di a presi? Angat ko nam, manang Birma. Adumot gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunak tupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay? Adda pa'y motor da sika. Dua tinakitak. At dapay nalaw adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpa-boundary da. Didakil do tibingay ni Manong Martin. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong, tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong. Kumusta ti panaglakaw, presay? Kasi ti apo, naibos matilakok, nana Carmen. Aywan gayam. Ada isuyukin Birma nga ipagmaw. Saan ka day? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko, nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amom ka day, anapan dita balayo itay awan ka. Ay, nawaw. Awan mo't nadakdakamat na kanyak nga umay. Pasekrito siguro Ay, anyaman nga tanti inaramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitak laeng ang nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani Birma day jay. Una yan. At namanin siguro ti plano day jay nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isula ang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw, ipag. Anyat masapol mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Yawid may, di balay. Ay, nawaw. Iti anya aga po. Imayak dito'y balayaw idinaminsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayang maasikaso ti kabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako ak itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabahom. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay sayaat no itad mulatan ti bingay na kadagiti sanikwayaw. Taag naadlatan iji balay. Itad mo ti bingay na kadagiti conjugal property yo. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw. Kaasimot ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikapsatyoan niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak. Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kidi namat nga rod masikasaw. Jackman ammo iti dayjay nga ipagta. Sos, kasano nga rodan day tamanang? Amukon. Iranata ti mapan iji balay da no awan ni Prese.
Kasano ngay amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwada? No saan nga itad ni Presi tibingay ni Manong? Idarumta. Saan mat amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idinapigsapay ni Manong? Ay kat panunutom nga rod anay imbag-ang. Nunya taramidon tamanang. Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Ilaban tamat asawa laang dadya apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma. Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak. Kud dito'y mo't ti balay ko. Nakakaasi ka mat ditoy. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dadya apresi. Di na kan tupay maasikaso. Anya? Ammo na akasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmay-may sa dito'y balayo, Manong. Basa apol nga agtrabaho ni Prese. Tapno at dalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayaw. Ay na, di mon kontraan ti plano me. Tano adadakas a mapasamakin ka, ang mga no panunutan pa'y ti sabali at tao a binaybay anda ka. Walter! Walter! Umay kan tabagkatom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday jay nga ipag ko, nana? Anya tinagsaritaan niyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kati kaya't da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwame. Amangan mat, nutila ang kwartayo kan Martin ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kung kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat dati pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag intirisan dati saan damot asa ni kwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin ti makisaritakin ka? Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami tikabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispus mo kit di dagiti sa nikwayaw, taitad mo ti bingay ni Manong May. Ha, talaga arupat kwarta kayo, anya. Ay nawaw, tada kami pailang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailang ti ibagam. Mankan manaw. Kaya't kung dagawi ti balay. Dito yung ti balay mo, manaw. Ang mga nusap sa pulan na kung asawak. Isumot lang, adi na ka maasikaso day ja appraising. Kanayon na ka magayam apanawan iji balayaw. Wana, tabisi iti trabaho na. Dito yung ti pagnaedam, tada kami ti makamukin kan manaw. Layta ti saan ang mabalin. Di ka man nagpatangkan, manaw. Ay nawaw, anyat mapaspasamak ditoy. Kaya't kung dagawit, Berma, itulod na ko ni balay mi. Dayta ti saan amabalin, Manong. Urayan tayo laangan ti bingay mo kadagiti sa nikwayong agasawa. Anya? Nakasaritam ka di ti asawam, presay. Saan nga rod, nana? Ay nawaw, sa bali mat ti ugali dagita akakabsat na. Tibingay na tisang kaibaga dagiti kakabsat na, nana. Agpatulong aksan kan ni Kapitan. Amukaw no anya ti aramidem. Anya ngay, nana. Di mo it-itit ti kwarta daw-dawatan da. Guraan dakdagi jay, nana. No talaga nga isakit dati kabsat da, ay wanan da nga uray awan kwartana. Sipod na aksidente ni Martin, kat sikamat tinang ituloy iti negosyo yo. Wala na. Siya kung tinagtrabaho, sipod na aksidente ti asawa. No kasta nga raw, bay ampay laang ti asawam, iti puder dang agkabsat. Ay, sige ang arod, nana. Ado ti sakripisyom, iso nga madumat ti sanikwayaw. Ilaban mo dagiti nagbanlugam. Di ka agpaabak iti ipag ken bayaw mo arupat kwarta. Ti
Di kayat mi ama pasama kat alaam tibingay mo kadagiti sa nikwayo ka ni Presay Manong. Saan na mabalin, Berma? Apay asaan kat legal mo't ti kasaryo? Adda karbangam kadagiti sa nikwayo adwa. Nakababain mo't ka ni Presi. Ay nawaw, anya ko matipagbainam kat nagbanugan nyo mat dayjay adwa. Kaduan kadagiti sa ni Kwame kat ni Presi tigimatang. Saan ko mo't ngamin ataw dawaten titulong yu kay? Ay namanong, talaga adi ka agpampanunot. Kunsun kami langking ka. Nasaya at mo't ti kasasaad ko iti den na ta asawa ka. Apay ang masapul nga aramidan yu ti kastoy. Anya ngay, naila ko mon dagiti sa nikwayo. Mabalinan ang maala tibingay ni Manong. Uray piso, awan maalayo kanya. Ay nawaw, ammom ti kunada a conjugal property. Ni Martin, ti kayat ko ang makasarita. Ay, di ka makaaw-awat mat. Ijay balay ti pagnaudan na, iti kasta kat maasikaso may. O sige, nukasta ti kayat yo, saan ko akontraan? Kat, itad mo lang nga rudan ati bingay na. Nupod no ti panangisakit yo iti kabsat yo. Aywanan nyo nga rod nga uray awan kwartana. Anya? Saan asyak ti gulgulwan nyo? No diyo kayat nga idarum kayo. Makabunglan ng dinapanabas. Nga mawan tamot ti itad ni Presi abingay ni Manong Martin. Ay, wan nga rod. Saan mo't ngamin nga agpaabak ti loko? Anya nga ro teramidan ta ita. Diyak mo. Ti amok kat dakkal ti ornong dang agasawa. Apay nga ro di na itad ti parakin ni Manong. Ay, wan nga rod Saan mo't ngamin ang mabalin nga agpatulong ta ije barangay? Tano agsao ni Manong, sigurado ang mabaliktad ta. Noon maglagam ti maganap ta. Isubli talatan ni Manong. Ay, wanan Saan mo't ang mabalin nga agbanbanog talaang? Agsagana kan, ta isublida kan iti asawa, Manong. Itulod na kon, iti balay mi. Wan tawan mo't ti ipakanmikin ka. Di mo mo't ngamin alaan ti bingay mo kadagiti sa nikwayo, kat conjugal property mo't dayjay. Agyaman aklaw na yung ating ko. Makaawid ak matlangan. Awan mo't sirserbi ta asawa mga ipanpanakkel mo. Nasaya at atao ni Presi, Berma. Kasja iti nasayaat. Di nanto pa'y maitag ti bingay mo kadagiti sa nikwayo. Apay ngamin nga pag-interesan nyo ti sa ni Kwame aya. Bayan nyo ada kami tag-desisyon para itibiyag mi. Takabailan mi pa'y mat. Kunak man no concern kayo iti kabsat nyo. Isubli yung lagayam dito'y balay. Ay di nakman pagsasawa na kasta. Awanan kakit di iti bain Ay nawaw, siyak pa iti awanan bain ita? Katno da kayo ti kontrabida iti biyag mi nga agasawa. Ahaw, amok kayat mo abukudan ti kwartayo. Diyo lang amin naala ti kayat nyo, iso akasta ka. Guston, di kan sumanao. Kunamlan asino kamat nga agsasaw dita. Nakalaslas tog kalaunay mag. Effective anya. Epektiv launay na Carmen. Madlaw mo nga main ati kwartayo ti kalkali kaguman dagiti kabsat nila kayo mo. Agraraman dagi jay nga agkabsat. Paginteresan da tinagrigatan mi nga agasawa. Ang tinapatag itakit na nga baka. Anya ti imbaga ni Martin kang kangay. Tibingay na kano ti sangka ibaga dagiti kakabsat na nana. Naimbag man ta di da nagdaraw. Amuda ngamin ano agsao ni Manong da ket mabaliktad da nana. Ay talaga ang mapadaksan da no ipilit da ti kayat da. Bareng makaamiris matandagi jay nana. Naturad nga agsao ni Berma. Ngam amok ang mababain day jay kanya. Pagyamanan iti Diyos, ta saan ang nagbaligi ti panggap da amang perdi iti relasyon yung agasawa. Tapno matagi kwada dagiti sa ni kwayaw. Ay, nawaw! Tanangem ti garaw kan panagsasaum iti asawa ti kabsat mo. Di mo apalan ti sanikwada. Ngamin, kukwada dayjay. Nagrigatan da. Katno kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan aday tamang namnam ay laeng ti araramidem.
Iti kasta, awan to ti pakay babainam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Italaang manay ngay may ka dito'y balay, Mariel, anak ko. Wen tabi si ak tatang, masapul ang makitaggadak para iti anak ko. Amuyo mo't, single mom da tao. Alam da ito, inpaw it ni manang nyo sali para king ka. Ay nawaw, anya ngay da ito'y tatang. Sabong kan losyong, kan adati jacket para iti kanakan na. Ay wow, talagang awan maibagak ka ni manang tatang. Ni manang nyo pa iti kunap, saan nga ihimot dahi jay. Kat no saan pa'y anaibos ti imported asabon nga inted na. Ita, nangipaw itmanan. Pagyamanan tayo, tamayat ti trabaho na iti abroad. So amairanranod tayo umat. Wen nga ro tatang, nakababain paikit din ka ni manang. Kanayon laangan ada kami akakabsat na ti mairanranod iti pagrigrigatan na. Dumteng to ti aldaw, masubadan nyo mo, ti kinaimbag na kada kayo, anak ko. Kumusta ti biag dita Pilipinas, Josie ading ko? Nasaya at latamat, manang sali. Sika nga kumusta ka mo dita abroad? Nabanbanugak nga rod. Kalkalpas laang ti trabaho mi. Narigat ti trabahom dita. Ngam no agsasao day di ang Mariel. Anyat ko nam, Josie? Ti kapsat ta. No agsasao ket madlaw nga umapapal kan ka. Nagadungay bagbagana. Nang runa no adda ipawit mo. Anya? Day tatipod no manang. Ti kunana pa'y kanyak idi ket limastog ka kano idi naka-abroad ka. Pudno ka dit ibagbagam, Josie? Maaramid ni Mariel ti kasta kanyak? Ay napod no ti ibagbagak manang. Angam di mo latan ibagbagaan nagipulungakan ka taamangan no siyak ti apaan na. Agin sisingpot nga minday di akap sa tano kasangsango minitatang. Anya? Langag ko tinagsaritaan nyo kan manang sali. Ay nawaw, awanin ti bibiyang mo no anyaman ti nagsaritaan mi, Rudy. Pero jemmetan ni Mariel kan ko na. Na, pir-dyan mo't nga bagbagam dita. Anya nga rod ti ka sa timbagam, Ay agtal na ka man, di mo papudutan ti ulo. Anya nga tati marik na ni tatang kintikapsat mo. Numaamuan dati kastangar aramidam. Di mo panggapan ti agipulong kadakwada. San asyak ti kalkalabanam, tamangan no si kapay ti madaksan. Na, tasyak pa iti but ngamita. Awan na saya at pagbanagan ti tao akas ta ti galad na. Kita man, no adda ti para kin ni Mariel akabsat mo, Jose anak kao. Nay, awan mat makita ka na ganda iti anak na, tatang. Nay, napay ngay, nangipawit ni manang mo iti package. Ngumawan ti para kadakwada. No awan, di ano sanda pa'y laang. Para mat kadagiti anak ko to'y impawit ni manang. Uray kita tatang, Ang mga nuwag sakit tinakam na dahi tiyahay no maamuan na. Para package lang, ang sakit tinakam na. Wala, tawan mo ti para kadakwada.
Ay natatang, alain nyo kit dita para kada kayo. Nagadulakit din nga ibagbagayo dita. Pampanunutak laan, ti kabsat mo. Ay nawaw, no awan kat awan. Better luck next time. Urayan na, no adamanan ipawit ni Manang. Kita dagiti impawit ni Manang Sali para kadagiti kaanakan naro dilakay. Ne. Nagadumat tanda kita. Paborito na siguro dagiti putot mo ah. Ni Mariel akapsat yung ay. Ada ka di ba't pasarabo da iti anak na? Awan lakay. Ay nawaw, binukudan niyo. Anya binukudan mat nga ibagbagam nita. Talaga nga impawit ni Manang dagitoy para kadagiti anak ta. Saan a para ken Mariel? Naragsak kay ti kasta mapaspasama. No siya, naragsakak latta ah. Tadda impawit ni Manang para kadagiti kakaanakan na. Managing bubukod kalaunay mo. Apay ngamin nga isakit mo launay dayja a Mariel aya. Kurso na dam? Na, dayta ti jacket ken ka. No adday bagak ket kasta ti panagsungsungbat mo. Di mo amot makorektar. Kumusta dagiti impawit ko, Josie? Usto lang ti saises Manang. Nasaya at matngarod no kasta, tapno maisuot da. Agyaman nak launay Manang ah. Awan anyaman na ading ko. Ayun gayam. Di min imbingayan ni Mariel iti sabon ken chocolate. Taamangan no uyawon na laeng. Ha? Amo matikabsat ta. Ungrateful launay. Anya? Di mo ibagbagakin ko na dagitin dandanon ko ah. Ang mga nukumura kanya. Saan akon nga imawawag kang kuana? Jak kaya ti makiplastikan kang kuana. Uray syakmat Manang. Saan kun apampansinan, tajakmat kayat yang pamarang. Barang makaamiris ti kabsat ta. Jak laim pagarup ang maaramid na ti kasjay kanyak. Nangyagak iti sabon ken chocolate, anak ko. Ay nawaw, nangalaan nyo nga'y kadagita tatang. Impawit ni Manang yu sali. No kasta, adamanan gayam impawit na a package. Ada, lumawam mo ti para kada kayaw. Kasta ka di, amangan mo't no kurang ti budget na. Apay, ada ka din nagapaan nyo kan Manang mo. Ne, awan mo tatang. Sa bali laang tiriknak, ta saan nga minan nga agtetex kan umawawag ni Manang kanyak. Iso sa anak mo't tan ang nagtetex ken kuana, ta nakababain mo't. Nay, apay nga sa akas jay. Jakman am mo tatang. Basta siyak, sigurado ak nga awan tinagapaan me. Makadlawak man iti dwa akabsat mo. Apay ka di tatang. Adan sa man nagapaan da Mariel ken sali. Pagkunaan nyo matatang. Wanya, taawan kanumot ten ti komunikasyon da. Ken nadlaw kaw, atunggal agpawit ni Manang yaw. Ket awan ti para ken Mariel. Ay, awan amok di tatang. Ti kunan ni Mariel kanya ket awan kanumot nagapaan da. Ngem kasla sa anak kamamati nga awan. Ay natatang, saan damutin nga ubing? No adda parikot da, o di pagsaritaan da doa, di kay makibiyangan. Pangipa namin ti grass cutter ba kay? Ijay balay ni Manang Sali. Anya? Agdalusak man tagawid kano ni Manang, imawag kanyak idikalman. Asa ina ti kaduam agdalos? Siyak lang ah. Ni Mariel ngay, di nakatulungan? Awanin tinamnamaan tayo iti dayjay a babae. Ay unay kan. Ibagam ngamin kan kuha na atap no amuna. Kabailak mo ti agdalos para kini Manang. Saan ko akasapulan ti tulong na? Oho, pabida ka maning. Sana, ar-aramidat lang ti kabailak, tapno makatulong ak kini Manang. Di takan, di ka manaktak. Anya ti masapol mo, Mariel? Ay kwa, ti ko na ni tatang kat agawid ka no ni Manang Sali. Ay nawaw, wanmat ngamin, italaang anaamuang. Wan Manang, saan mo't ngamin nga agtetex ni Manang kanyak. No agtex akin kwa na, di na matriplyan. Ay saan ko naparikot dayta? Kat, kaano nga nga agdalos tayo ijibalay ni Manang Sali. Ay nawaw,
Di ka pa'y napanijay aya. Ha? Nalpasan nakadalo sa kun. Ni, apay ngay, adi mo imbagbaga kanyak, ta tinulungan ka kumamanang. No kaano analpas, saka nagpakita. Awanan na, naladaw kan. Asino tinagdalos dito'y balay, Josie? Ni manang mat, saludsudan na pa'y lang. Ha? Siyempre, siyak lang manang. Nukasta? Sikat tinangaramid iti amin? Wen manang, siyak tinangaramid iti amin. Wan adi mo ngamin impakpakaam mo kada kami nga agdalos kagayam. Oray ni Mariel, kaya't natitumulong kuma. Busy dayjay amakitang tangdan tatang. Tiimbaga na kanya, kat napan kano ija balayaw. Ngum tiimbagam kinkwana, kat naladawan ta nakadalos kan. Pudno ka diti imbaga ni tatang? Ay, iwan manang. Tiamok ang kat busy da. Iso asaan ako na nagpatulong kadakwada. Ada ka dinadakdakamat ni Josie kada kayo, tatang? Kas kung maitian niya anak kaw, Maipapankin ni Mariel. awan may, ape ka day. Ni Mariel ngay, awan na dakdakamat na kada kayo maipapan kanya? Awan mutlaang, ape ka di aya. Wen tati na ibaga ni Josie kanya, kat ado kano tiriri ni Mariel, no kasta nga da ipawit ko. Kan apalan nak kanupay. Nay. Saan mo't nga reklamo ni Mariel? No, da itod mo kinkwana kay. Aya, Wala na kaw. Oray sa bunlaang, kat nakaragragsak day. Madlaw nga raw. Amadi tirik na, idi saan mo kano akong kontakag. kaya't kadi asawan day ta, nagulbud ni Josie kanya. Inuulbud mo't gayam dagiti istoryam kanya. Anya nga istorya manang sani. Ti kunam idi, kat nagado ti sao ti kapsat ta kontra kanya. Ay nawaw, wanmat nga min manang. Apay nga rod, asabalit ibagbaga ni tatang kanya. Nakasaritak ni tatang, iso adinak maulbudan. Ay, kwa manang. Apay anaramid mo ti agulbud kanyak, Dakkel ti panagtalak ko ken ka, Josie. Awan basol ko manang. Di kan aglibak ta amo kun ti kalukwam. Jak amo, no anya ti kapanunutam. Agraman inosente akabsat ta, iraman mo pa yan. Anya aklase ka akabsat? Ay, diyak ka mo ti aramite, Rudy. No, apay nga agar-aramig kay ti istorya Kaya't ko lang mat anayunan ni manang ti ipawit na kanya. Di rimuar ti pudno. Ti kayat mo kat sikalaan ti mairanod. Iso a pinirdim ni Mariel ken manang sali. Sakman kaya man ti dakas. Ay nawaw, agpakumbaba ka. Ta si kamot ngamin at talaga tinakabasol. Agar-aramig kay ti istorya. Anya nga ita, gumura dakit ngarudong din ka. Oh, manang sali, di mo matimbagbaga nga umay kagayam dito'y balay ita. Pasensyakan Mariel ading ko. Ha? Pasensyakan, kadagiti nagkurangak kada kayo iti kaanaka. Ay nawaw, awan amok abasol mo kanyak, manang. Namatiak adagos kadagiti istorya ni Josie, maipapankeng ka. Anya? Tunggal umawagakin kwa na idi, kat ibaga na nga ado kano ti saom kontra kanyak. Ne, saan apudno dayta, manang? Tibidot kumet na matiak adagos kadagiti istoryana. Jak laing pagarup nga inuulbud gayaman. Pasensyakan talaga. Hay, una yan ni manang Josie. Isumat lagaya makas ti panagsasao na kanyak. Birthday ti ka anakak inton Sabado, saan ka di? Wen, ngam awan budget mi, manang. Tapno makabawi ak kada kayo, isponsorak ti kasangay ti kaanakak. Ay na, agyaman aklauna ay manang sali. Awan anyaman na ading ko. Sigurado ang maragsakan ti kaanakam. Aywan gayam, i-text mo ni Josie Imbaga ka nung ni tatang kadakwada, ngam ag-text kalatta, tapno awan maibagada. Nalpasan, manang. Kat, nag-reply kang ka? Awan mat nga rod reply na. Ni Rudy lang ang ti awagak, tapno sigurado ang makaumay dagiti kaanakak. Sigurado ka kadi? Anak kasagana ka asumango kadagiti kakapsat mo?
Wen lakay. Nasayat mo ito kasta. Panagkunam ka di kat mapakawanda. Nupudno ti panagbabawim. Mapakawanda ka mo't siguro. Kasanungay no saan. Mapakawanda ka man no saan. Alaang munda ito agundaway, tapno makasaritam ida. Tano agsubli ni manang sali di abroad. Amangan numabayag manan sakbay nga agawid. Sa bagay, adda puntong lakay. May mayat mutlaang ngamin. No personal ti panagsarita yaw, bakal. Kinasarita na kakadi ni Josie? Saan pa'y mat, manang? Ay, sapay la ko mata maamiris na matan ti bidot na. Mabalin di makitugaw. Oh, manang Josie, si kamat gayam. Kaya't kayo ang makasalita ado ha. Naamiris mo ka din ti bidot mo? Wan manang, aklunak ay siyak tinagbidot. Sapay lang kumaata mapakawan na. No apay ngamin, ang masapul nga aramidam ti kasjay, manang. Kaya't ko ngamin ama solo dagiti ipaw-pawit ni manang. Saan anasaya at ti kasta nga ugali? No ada pagsayaatan, pagbibingayan. Wan manang, Iso asi ka, manang. Di mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo, wan? No kurangam ti ipaw-pawit ni manang, mabalinmat nga i-text mo, tanay nayunan na ti ipawit na. Saan ka di, manang sali? May mayat manan. Saan mat ngamin anasayaat nga agaramid ka iti inuulbud nga istorya a pagkaapaan tayo nga agkakabsat. Awan duma nga agsisinakit ken agtitinulong no dita tayo matlaang. Iso nga ayatan tayo, titunggal maysa. pasensya kayon at talaga. Saanin ang maulit? Ay, nawaw! Ayatem kan isakit mo ti kabsat mo. Di ka agaramid iti istorya kontra kinkwana, tapno maalam laang ti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay lang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka atap no makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Di ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ululbudan na kalaang ni nanang mo. Siyak man ngaminan tinakitam. Di ta ka man lang. Anday ko! Tibuok ko diyan! Di na taltalikudan no kasarsarita ka. Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayje atimidan ananang. Niri ka manan. Nanang, makapaasar dayje a babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka mga iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta, nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunam ken kuana.
Pudnumot at timidan da Arika. Dakas tigas ta nga aramid, anak ko. Di nala ang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mo't ni Rika ngam itisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran gamot din iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbagaam ti anak mo tani. Uyawon na mo't ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay nga minapagpupudutan yung agi na day ari ka. Awan mo't kit di, kayat milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Ay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggedak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybayam ko mga minday jay ajilyan. Inguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano atal-tal likodan no kasarsarita na? Ay, una yun, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan, kung kunanay iti pagadalan. Kastamot kami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Ay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapan kakit din orang. Kasi matapok. Ang mga no idadanas dayjay. At damot gayam tangtang sit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbakutan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti sursurong. Kitaam day ta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rika. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rika. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubay. Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbagman, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat ti inana, tatang. Saan nga amuday dya awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din ti dakas nga aramid ti anak na. May samod na tawilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa ay tatang. Itikas dya pa nagsasauna itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di mo tagbay na dya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mo ti ugali na, tatang. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod apong. Hangam di mo lata ni kaskaso, apo. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta titibid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka, apo. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak tayo ti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? saan lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Kasano, adda bagsak na, iso nga extended manen. Talaga gahayam analalaing ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayjari ka. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita.
Saan kayo amabain? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal ngamin kan ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. Nuawad na sayat ngay bagam. Aguli mo kalakpan, Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian itilistaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawan, nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan ng ko, nanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin to mga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen ta inuna amanan anag turpos. Timidan kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag ket adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga no dakes met ti adda iti kaunggan, nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mo. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Adayo mo't anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mat siguro ang marigatan nga agaplay, iti kastoy akin na pintas ko, nanang. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita numano atawunan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta ket pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang tagkatawa. Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta. Ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Anya ti kunayo? Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam. Ipadas ko man ti agaplay. Dukasta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak, nana. Iti kasta langam. Panagkunam ka day, katadda mangawat kan ka. Nagdigo sakmat. Kan presentable mat ti kawas ko, nana. Na, tatimid mo ti parikot. Anyak ko na yun, nana. Ay, awan! Mala, ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Inbakbakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay, apong. Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna, apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanyak, apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada, apong. Ay, ngam kasi ti kanayon ko ngay bagakin kapok. Di mo latan ni day kas kaso. Insecure na lang ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo, nanang. Ay, kat agaplay kan, Jillian anak ko. Panagkunayo, nanang.
Maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na anak ko. At damo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga ron ti requirements ko, nanang. Una, sigurado nga ado ti ag-apply, iso alalaingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen, nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ang ma-interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak, ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumet ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali, nanang. Ay nawaw, apay nga ag-apply ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahwak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakaw. Kan as-asidag pa'y apagtrabahwak, nanang. San amasapol nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga ron ti ag-apply, barang mapagasatan ka. Anyati ko na, Marika, apo. Ag-apply ka, maestra. Una po, adda ka no bakante a posisyon ijay laod. Apply ang mga roda na dagos. Barang si katipilyan da. Nag-apply mat gayam day jay atimidan, nanang. Nag-apply ijay laod. Wen, nanang. Iso ti kagidan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro, ah. Ang, anya kumait, ano nag-apply ba? Kasano no iso ti pilyenda, nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di, ananang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay ti lang ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, apong. Ha? Anyati good news, apaw. Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka. Agisuro kan taon, jalao da po. Una pong, adamot laangan as-asidag a pagtrabaho. Ay, congratulations sa sigurado amaragsakan ni Nanang Mawa. Partin tayon to si may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Ne, apay ngay nga agsan na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak a pagtrabahwak, nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko day jay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isong agpaiso, nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dakan ka. Ngay so ti nakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalaing ni Rika. Iso ngay so ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan mo ti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo. No basura mo ti ugalim. Talaga nga awan ti nasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakes met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa,
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga asugador day di anobyo ni Vicky, tatang. Ay nawaw, hindi pa'y mutakas day. Jak amoy ti kabisat mo. Noan niya tinakita na iti day di lalaki. Nakita ka makisugsugal manin ijay lamayan, tatang. Ang mga nukwarta ti kabsat ko ti isugsugal na. Ewan trabaho na. Nga ba dati sugsugal na? Makamumit ni Vicky ah. Sayang lang ti banog nang agtrab-trabaho ijay abroad. No it-ited na ti kwarta na iti sugador anobyo na, tatang. Mumit ti kabsat mo. Ipagarup na husto tar aramidin na. Ay, nagrigat nga agpaiso ti agsasa o tatang. Ang mga nudat tao pa'y ti madaksan. Supay ah. Numakibiyang ka. Sigurado agumura day jeking ka. Hello, Nana Juliet. Nakaawag ka mat, Vicky, nakaw. Kumusta ka dita abroad? Nasaya at latamot, Nana. Ada ka din ibuyet dita? Di na ngamin sungbatan ti awag ko. Ayawan ni Buyit dito'y nakaw. At damanan ijay lamayan. Ay nawaw. Addaman siguro araramidin nan ajak ammo. Isu adi na pagan ano asungbatan ti awag ko. Di mo't mabagbagaan da ijay ataaw. No awan ijay lamayan. At da ijay sugalan, ijay sentro. Kunaklakit din o insardeng na ti panagsugsugal na. Do siyak tisi ka. Di mo ikikan iti kwarta. Tapno saan nga agruam. No agawid man kat pakibaga asungbatan na ti awag ko, Nana. Wano saan agtext latta kanyak. Wano saan anabartek nga agawid. Agyaman naklaunay, Nana. Agpakada akmatlangan, tadapay trabaho me. Nakabaybayag kayo mo't amang ilukat itiri daw, nanang. Apay nga italaang amin ang nagawid ka. Disturbo ka mo't iti panaturog. Nagnagnak nga rod ang nagawid. Ti motor mo nga eh. Saan ka nabartag? Ngam awan mo ti motor mo. Nangip-ipanam aya. Awanan, nanang. Ay nawaw, nangip-ipanam ko na. Naabak iti sugal. Anya? Iso timbayad ko iti utang ko. Tawan mo tin kwartak. Ay nagluko kan. Amom akasapulan tayo ti motor. Napanmukit din imbayad iti utang mo. Di kay madanaga, nanang. Masukatan tumot laeng. Ay nawaw, kasano nga road kat awan mo't kwartam. Pangalaam iti igatang mo iti baro, ah. No agsasao ka, kaslaad da kwarta nga indulin mo. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, Buyet. Busy bigay. Napangkakano mo ijay lamayan idikalman kuna ni nanang mo. Well, iso adyak na sumbatan ti awag mo, tabisi kami. Anya ti inaramid mo ijay. Nakisugsugal ka manan. Sana. Timulongak iti trabaho ijay. Ay gayam, awanan ti motor ko. Inlakom? Saan ko ngayon lako? Nadadaan lang. Saan ko nga ipa-repair? Tasayang mutlaan ti gastos. Kasano nga rudan dayta? Di awanan aramatam. Awanan na. No, kailangan ka. Kat isponsoran pumapay ti igatang ko iti baro a motor ko. Oray son ti regalong kanyak, Vicky. Awan mat kwartak ita. Masapol nga iyornungak pay. Huwag nga min makaurayak mait. Okay. Bagaan kanto no adati maurnong ko. Nginginahan ang motor ti kursonadak, Vicky. Kitaam no mano ti presyo na. Itix mo to kanyak tap no ammo. San ka di ngay mawawag ni ading mo Vicky ken ka, Lourdes, anak ko? Saan matatang? Api ka di? Naranak ngamin ng kilusimyaw ni Ije paradaan. Kat salsaludsudin na, nodda ka no ti ibayad na iti kwarta nga inaramat na iti nag-abroad.
Aywan, saan pa'y a fully paid ti utang na kini Uncle? Dayta nga road. Ipalagip mo kuma, tapnusan ang nakababain kin ang kilyaw. I-text kun to, tatang. Weng, ibagam nga agpawait, takasapulan ang kilyo ti kwarta ita. Wan, tatang. Di mo liplipatan. Mabain nga agtiks ng kilyo simyawn. Iso asak tinang ibagaan na. Naimbag tayo mawag ka, Vicky. Nabasak ti text mo, ngam awan pa'y kwartak ita manang. Ni, apay ngay akas na. At dangarod iyor ornungak manang. Nangina ti motor akayat ni Buyet. Ah, anyat ko nam. Motor ni Boyet. Basta ipagayo kin uncle nga awan ti kwartak ita. Makaawat mo't siguro dayjay. Kasapulan na nga rod ka no ti kwarta. No apay ngamin a priority pay laang day ta a motor ah. Imbes nga ibayad mo kit di iti utang mo. Awanan bibiyang yo, takwartak matigatang ko. Dayta ti paglaingam, ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Naimbag kumamit no responsable ti nubyong, saan mo nga road? Amok, asipod pa'y idi, kat di yun kayat ni Buyet para kanya. When takas jay mo ti ipagpakita na kada kami. Ay naading ko, pang-aasim, taon una abayadan ti utang mo kin ni Uncle. Maudi ko man, dayta a motor. Awan pa'y timpaw iti kapsat mau. Awan pa'y tatang. Hinawa. Apay nga akasta. Agururin ng kilyo simyaw. Ha? Kasano kat priority na day a Boyet? Niya. Yururnungan na tigatangan na a motor para itinobyo na tatang. Ayun na yan ni Vicky. Amo yun Kayat na ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Nalipatan ng samit nga iso ti babae. Ni Boyet kuma at imang iti regalo kin kwa na. Nakunayo pa'y tatang, ngam oray anya a klase ti pamagbaga ti aramiden tayo, natangken ti ulo ni Vicky. Hello, Vicky. Text kayo mo't a text tatang, apay aya. Mangipaw ikay ti ibayad mi iti utang mo kinangkel mo simyon anak kaw. Uri para lang iti utang mo. Kasapulan ngamin dangkel mo ti kwarta ita. Awan pa'y kwartak ita, tatang. Damag kaw, kat iur-urnuam kanumot ti motor ni Buyet anubyam. No at na kwartak, ag text sakto kada kayo. Kasapulan nga ron na angkel mo ti kwarta na. Ay nawaw, dagulit kayo matatang. Awan kwartak kunak lang aruden. Saan ka di ati nagsasaritaan tayo? Kat bayadam adagos ti utang mo? Urayan nyo latan, ti text ko kada kayo. Agpakada akon, tada pa'y aramideg. Bye! No, inagdib na mitin ti cellphone na. Ay natatang, kunak tupay kada kayo. Naka-abroad lang, kastamot ti ugal yun na. Priority na ti agpa-impress, tatang. Kaano nga ipawit mo ti kwarta? Kompleto matan. Mabalin nga ipawit ko no day off ko. Ay na, agyaman ak launa ya. Magkatang kumatlangin ti motor nga rapaap ko. Awan anyaman na. Basta sika. Kasta ti kayad ko ken gagay. Galante ka na unay. Siyempre, napatag ka kanya. I love you, Vicky. I love you more, Boyet. Day talaang ti bakan ka. Agpakada akon, tagi na naakmatan. Agtrabaho akmatan. Inton maminsan tumanen. I love you. Nay, asino ti akin kukwa iti motor nga inyawid mo, Boyet? Motor ko day tananang. Ay nawaw, motor mo kunam. Una na. Motor ko nga road. Kabarbaro day ta. Nangalaamet ngay iti dayta ang motor. Regalo ni Vicky kanyak nanang. Anya, Adda ni Vicky di abroad. Iso aday ta. Maitid na dagiti masapsapol ko. nanginati kasta ang motor ka. Ni Vicky pa iti kunayo nanang. Galanti day jay. Ay, nakababain ti kasta anak ko. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y ti irigalwan ti babae. Oh, gusto talaga. Nung napigsa ti karisma ako nada, nanang. Nakita yu ti motor ni Boyet, tatang? Weng, madlaw ang inginaan. Makita yu dayta. No motor ni Boyet ti saritaan, adda budget na.
Ngam no ti utang nakin ni Uncle Simeon ti singiran tayo, ibaga na nga awan kwarta na. Saan nga pampanunot ni Jakabsat mo? Makaumat agsasao. Ay, sak pa yan ti mababain ka ni Uncle. Talagamit anak kababain kinangkil mo. Makaumalaan nga minakasarsarita ti kabsat mo. Para makita at tatang. Daranak ni Buyet ijesintro itay. Apay ni Boyet tatang. Damit babae nga in motor na. Anya? Adda sa bali a babae a kadwana. Nukas na. Aramaten na iti kalukpan na ti motor a ginatang ni Vicky para kan na. Naalam anak ko. Ay nawaw. Nagpuskulin ti panagrup-rupa da di lalaki. Niading mo. Uto-uto may. Agpalpalo ko may. In video ko maa. Tapno adda maipakita tayo tatang. San kumit kami nga intugot ti cellphone ko? Ay, no awan ti video. Sigurado asaan apat yan ni Vicky. Ang mga no panunutin namanan apirpir dyan tayo laang tinobyo na. Nanang, itulod ko ni Janice Ijabalayda. Ay, awan mon buye. Ha, apay ka di? At danubyam, ngam nagturad ka mangyawid iti sabali a babae dito balay. Kaya't nga rod ni Janice ta agpasyar dito'y nanang. Amuna ka di ani Vicky tinangirigalo iti da itamotorkan ka. Saanin ang masapul ang maamuan na? Ay pangaasim tagbain ka mag... Aguloy magkayo nanang. Ang mga lumangag ni Janice tayo bagbagayo at madismayapay kanyak. Kas makita yung mga napimpintas ni Janice ngam ni Vicky. Anya ti gagaram kabsat. Kahit kula amamuan. No asino di babae nga imot-motor ni Buyet. Ay kwa kabsat. Nubya na ka di day dyan. Kinapudno na. Inyawid na pa yun dito'y balay. Kung naktupay kay, luklukwan na lang ni Vicky. Ay, tsak ambo iti anak ko. Babaero mat ngarot kabsat. Kwarta pa ni Vicky, tingkatang niti day dyan motor. Wala tarigalo ka no ni Vicky da ijay kankwana. Kaya't nangamen, tagpa-impress ka na kayo o pamilya tinubyo na. Ngamnay, sa bali matan ababa iti imot-motor ni Boyay. Si kanto ti mangidanon iti anak mo kabsat. Mabainak ang makisarita kin ni Vicky. Kasilaing ni Vicky, iti kasi yung aramidin ni Buyet. Kaasi nga agpaiso, ngambasol na matlaang tatang. Di namit ngamin amo ti dungag. Anya nga ita, luk-luk wanda matan. Nuapay ngamin amasapul nga agpa-impress iti pamilya ni Buyet Ay, amo pa iti dadya kabsat ko. Normal lang siguro ti agpa-impress. Ngam sinubraan na matan. Kasanupayan ita anak ko. Urayan ta nga iso ti umawag tatang. Diyak kayat nga ununaan ti kabsat ko. Taamangan no siyak pa'y ti madaksan. Nalagip mo mati mawag. Saan mat ngaminin asungsungbatan ni Boyet dagiti awag ko kang kwa na manang? Ay naawanan ni Boyet. Awanan ni Boyet? Anyat napasamak manang? Ay naading ko, di mo namnamaan nga dapay nobyom no agawid ka. Ngamin, nobyom ti sabali, jay nobyom. Anya? Amom, no anya ti service da, no adda pa pananda. Ti motor arigalom kin ni Boyet. Awanan ba inday di alalaki? Oh, makitam da itang aramid na. Pa-impress pa more iti pamilya ni Boyet. Awanan ka itibain, Boyet? No'y mawag ka tapno makiapa ka kanyak. Awan ti oras ko para iti day tabanag. Imawagak, takayat ko ti makiwin na swaskan ka. Anya? Isumat lagayam adi mo sungsungbatan ti awag ko. Adam gayaman sa bali a babae amang parparagsak kang kadita. Diwan, sina no sina? Kati kayat ko, isublim ti motor ije balay. Na, inregalong kanya. Sa ita, kaya't mo ay sublik pa'y. Talaga na puskol ti rupam anya. Oran niya ba ti bagbagam? Saan kung ngay subli ti motor? Intan mo nga rutin? No di mo kayat nga isubli ti motor, ti kwartak ti isublem. Awanan ka itibain? Ay na, maistresak launa yun manang. Ay, day tatiganabam, di kan tumang amin dungag. Nakiwin na swasa kun kunkwana.
Ngam di namat kayat nga isubli ti motor. Anya ngay nga ron ti maaramidan tayo, no di na kayat. Isupay ko mga ibayad ko iti utang ko ken Uncle Simeon. Sobra pa'y kit di dayjay Nakitak ti motor, kat amok anangina dayjay. Anya nga iti aramidak no di na kayat nga isubli manang. Kasaritak to ni Nana Juliet, no anya ti maibagana. Angam saan ko ama sigurado ama isubli pa'y dayjay a motor. Sayang dayjay manang. Pag nakmam day ta na pasamakan ka, ading ko. Nobyong pa'y laang, ngam numangtad ka iti regalo, nakangingina. Apo, kas kalabak nang. Dayta ti bidot ko apag babawyak manang. Ay, ure agbabawi ka, nalpasan. Inton sumaruno, utang first. Saan aday taag pa-impress ti un-una tani? Mairaman kami pa yan, iti parikot mo. Uwan manang, saanan a maulit? Naimbag man, tayong subli ni Buyit ti motor. Win tanagung ni Nana Juliet kan kwa na tatang. Itanda ni saan gayam nga agsubli day ta motor. Win tasaan akayat ni Buyet nga isubli. Inuray na pailaang anagungot ni Nanang na. Nagasatlat ta ni Vicky. Tana isubli pa iti motor a ginatang na. Ni Vicky ti umawawag tatang. Song batak pa'y Hello? Insublida ka diti motor manang. Wun, adda dito'y balay. Awan ka no kwarta na. Iso ati motor ti inalami. Naimbaglaangan adda ni Nana Juliet. Danda ni saan nga isubli ni Boyet ti motor. Ay, agyaman aklaunay manang. Ilakom tapno ada maibayad iti utang ko ken Uncle Simeon. Tapno saan nga isupay apang panunutek. Wen, kat kita amanin na. Amangan no agpaluko kan tumanan. Saanan manang? Siguradon lang. Tadyak kayat ti mairamraman kunakmanan. Ay, nawaw! Di ka agtalak adagos iti maysa a tao. Nang runa no kwartawan no sanikwa ti saritaan. Ngamin, kaduan ita apanawan kat saanan a mapagtalkan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti deja akrib. 3,000 mare. Nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw. Kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlawa ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwa matido akrib mare? Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan. Di mo ilaklako iti sa bali ta kursunadak launay dayjay akrib. Di ka madanagan, tabayadak met. Okay. No kastati ko nam. Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to ken lakay ko, ta iso ti umay mangala. Basta i-reserve mo kunakmanan. Dagulit ka mo tamare. Uwan ko naklangarudun. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sa bali. Sayang met. Agsweldo kayo ita, saan ka de, Peter Lakay? Wan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilaklako ni Marie Rose. Ay nawo.
At damat ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga rod ti krib nga ilakla ko ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupe paggastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat-gatangam. Para itiputot mo kung lang aruden. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamit, Vivian anak ko. Ada ka di parikot nanang. Jay daduma, sagdudua pa yun. Kas kumaiti krib. Anya kumaita. Ay, uuwi ka mo't anak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan mo't laeng ama usar ti apok dagita. Sayang mo't ati kwartayo. Ay nawaw. O mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo ah. Apay ngamin akontraan nyo ti araramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusan, anak ko. Amom mo ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo. Kasla diyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta, anak ko? Di kay agpalawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti araramidak. Ngamen, kayat yo ama solo ti sweldo ni Peter. Anya! Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanin ba kay? Gumatang tay tulaangan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam mo. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamutan ti ibagbagam kanyak ita. Adda punto ni nanang bakit advance kalaunay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak ta dagita. Di ka makaawat mo. Amok nga excited ka, tao mo na nga anak ta dayta. Nga mo saan ko maakas ta, tila paggasgastusan. Nangruna no saan pa'y mat akasapulan. Paidam kayo mat nga gina. At dan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Mari Vivian. Mabusurak nga rod mare. Apay ka di aya. Adda kumagatanga para iti anak may. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikit. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti dadduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga ue kung kunana kanyak. Ay nawaw, pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kwana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, Mare. Maawatan ka, no kaya't mo akumpleto ti gamit ti ipas ngay mo. Ngamday di nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang. Kaya't ko ti agpaangin. Ay nawaw, anyat napasama kaya? Masarak launay iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidak. Anya ti naramid mo aya? Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga ue akkano. Oo Overacting tatang. Amangan mo't no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matlaang iti apuyo dayjay. Nagitilang amin basic needs ti ubing ti gatangam Kaya't kung nga rod akompleto tatang. Isumat lagayam Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak nga balayan. No siyak ti sika, agkontrol ka anak ko. Saan nagaputa at dati nakitam kat gatangam matan? Kasanon, no saan nang tumot lang ang mausara? Saan aday ta ti makagapu tatang? Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Iso akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador. Amumat anarigat agbiro kiti kwarta. Bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Da kayo lat nang aminin ti makisarita kang kuana ananang. Kasano kumakit kaguranak mo ti asawam. Iso nga rod ada kayo ti mapan ijay. Tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Si kalat tangaminin anak ko.
Amangan no kusilapan naklaang ti asawam. Ninana nga talaga. Malaagawaam kit di, tanakasaganan ti indadang ko apagdigos na. Mapitla nga rod, nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakal. Anyat ko nam? Alayak ni Bebe, tadigusan ni Apong na. Ay nawaw, saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan titulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamo iti ubing. Pangaasim man bakit? Di ka kumamot ag patangkay. Saan nga ruden? Kabaalak met. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangaruden ti makamo ang mga ramid. Agrubwat ako, trabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, mare. Ngun ata sa anak akomportable ije balay. Apay manan? Ada nga minti katugangak ijay. Amumet, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksam dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet-met ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na kaidi. Ngam saan mat anasaya at atong palbyag aguraam jay tao. Ay, basta. Nangro na pa ikat saan mat anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbagana, mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Ayan ti anak ta. Ada iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anyat aramida maya. Irwar taman dagitoy krib. High chair kanda dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak, tailakok man kit di. Saan matlaangan ama usar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit? Ay nawaw, isungarod nga ilakok. No dimngag ka kumakin nanang, di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao. Tulungan na kit di tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadaken ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay. Ay, kunaktuma ngamin kan kwa na. Di namot kayat ti makuriktar nanang. Ipilit namot ti kayat na. Imbirok na laang ti pakabannugan na. Nakunayo pa'y nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok ngay gayam. At day ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inakman nga rod kitaan. Sige lang nanang. Saan mo't ang maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga ruden. Ay nawo, kabailan ni nanang daydayon. Na Agi na nakakit din no nabanlog ka. Bayang pailaan ti anak dayday, tawa awir ni apong na. kabalak nga asikaswan ti anak ko nga ure awan ti tulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabalak nga asikaswan ti anak ta nga ure awan ti tulong ni nanang mo. Aging ka di ita, kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pa lang, ti kasta ti panagsasauna. Kita man dagiti ginaggatang mo. San mo't lang anong usar ti anak ta? Ne, enroll mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay nawo, apay ngaila akong nga eh. Wan ata awan matla ang ti mangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok latta, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na. Makitam day ta. At da punto ti katugangam. Gamgapot di mo kahit ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di man ipalagip tinapalabas ang tatang. Ay nanak ko, di bula ang kayat nga aklunan ti bidot mo, iso akasta ka. No sakti si ka, agpakumbaba ka. Nagasat ka kidi tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyamanak nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo.
Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang, agyaman naklaunay Kayat ka di asawan da ita, adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan ang nasakit tinakam mo, kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Ne, da kayo matundang glablaban nang. Ta kayat ko atulungan ni bakit mo. Ay nako, naimbag man, tayo manugot nga agpatulong ka da kayo. Mo't. Kasarsaritan ak matun. Saan akas laiday, akas laak angin alabas-labasan na laang dito'y balay. Nasaya at mat nga rod no na amiris na matun tibidtot na. Panag ko na kat nakaamiris matun na ijay. Unatan eh. Isumot laang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra aginatgatang nananang. Nga rod, jay daduma kat adda pa yung dadail na. Naistak mo't ngamin itinabayag. Ilakla kong matgayam dagiti ginatgatang mumaray. Wan ata saanan ama usar mare, no maistak kat ang mga no madadaal. Dayta ti bagbagan ni katugangam kan kaiti. Wan nga rod mare, sayang tiginatgatang ko asaan matla ang ana usar. No dimngag ka kumaiti katugangam, o di mayat ko ma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita, mabanugak paikit di amang ilako, tasaan matan ama usar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay ko kung kunampay iti katugangam idi. Nagasataklat ta mare, ngamin nasingpatlat ta ti katugangak kanyak. Among kadi, tinulungan nak iti aramidak idi kalman. Nasaya at matno kasta mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man dahito kininanang lakay. Ay no, kwarta mo't dayta. Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. Adapay basit anabati, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Logi alakay, ngam urekas kasano, at dalat ta nalako. Sayang mo't nga rod ano kasta. Naistak ngamin ti daduma, iso nga inbargin milatan. Bakit? Si kalatan ti mangito diti kwarta ken ni nanang. Ay nawaw, sikan mabainak kun kwa na lakay. Apay nga mingagbayin ka pa'y laang. Kat may sa abalay laang, ba't ti pagnanaudan tayo? Inaldaw nga kit-kita kayo kan nanang. Bingay yun nanang. Bingay ite? Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat iti tangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu ano, adati kayat yu agatangan. Saanon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay lang kanyak, ta dito'y mo't ipagnanaedak anak ko. Okay nga rod, pasensya kayon ananang. No di mngagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaan na lugi? Saan mo't tan ama isubliti na palabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanan ang maulit. Wen nanang, talaga asaanan ang maulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngagakon, nang runa no pagsayaatan mimet. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali at taoken ka, agpanunot ka ang naimbag sakbay asumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakas akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana.
Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anya teraramidam si kanadya. Kit-kita ang agsilsil punda tao. Agsaludsud ka pay laang. Apay aya. Kunak man naglaba ka ita. Aglabaak ngam inton madamdamapay. May mayat latan usap-sapaan ti aglaba tapno mamagaan ti labam. Amumot saan tayo pa nakagatang iti spinner. Awan pagdanagam, taada diskartik lakay. Anya nga na ita diskartem. Di mon saludsudon no anya. Basta adda Anya, Agrubat ka kay din, tapno saan ka amala daw iti trabaho. siguradom lang naglaba ka ita ha. Awanan ni suot ko. Wan ka di. Siyak ti makaamo. Awan rumbang apagdanagam. Itulod ko pa'y ti kamuti nga order ti kumarik at tag-amyana, nadya anak ko. Anya oras ti panagawid yun, nanang. Makitan to sigurado mabayaganak ijay. Awan ibilin mo. Iti ayan kadida na napanyang ti pagnaan nyo, nanang. Wan, apay ka day. Isubliyaw ti bigao a binulod ko kang kuana. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas abulan day jay Nalipatak nga rod nga insubli, nanang. Ay unay ka nanak ko. Nakababain ti kasta. Saan ka nagpakada di binulod mo? Ita, di mo pa'y ammo ti agisublay. Kay bagbagak laang analipatak. At least tanalagip ko. Si kamutin ati mangisublay. Nakababain kan maripanyang. Para mangisubli laang. Alaan nyo din, tawan oras ko amapan ije balayda. Inton sumaruno nga main, di ka basta mangalala iti kagawaan da no awan tao. Agpakada ka pa'y muta. Awan nga rod ti tao ije balayda idinapanak. Iranam ngamin ati mapano ammom nga adda tao. Tapno saan agumura ti kaaruba, no di mo ammo ti mangipakada. Mabit man laang tatalyon. Ada ka di ibagam, Nadia. Adan sa mulakad kyo. Uy, mapanak itayan ti kamsat kaw. Apay ka day. Awang mo kidi tata. Ni pamila ngay, ada di tabalayaw. Ada trabaho ni Pamela ita. Kasta ka day. Ada masapul mo iti anak kaw. Ay kwa tata, isuntulat tati pangibagaak numaranaak. Ay patuloy ak karodan tapno sana mataktak ti panaglabam. Agan-anad kayo tata. Anya tinaramid mo iti balay da tatalyon ni tay. Ay kwa lakay, adalain sublik agamit da. Insublim? Kaslawan mo tao ijay. Nagadulakit di asal saludsudom, Jeremy. Mangan kakik din numabisin ka tapno saan ka amala daw iti trabaho. Adan samot inalam agamit da. Adda yan nakita mo iniggamak. Awan mo't kat di, ibagbagak laang, tamangan no aramidem manan ti kasi tinaramid mo idi. Awan mo lagayam nakitam ko. Apay anagadupay lang ti ibagbagam dita. Kayat ko laang ti makasigurado. No adda gamit ti kaaruba kayat mo abuludan. Agpakada kapay kadakwada. Iti kasta, saan ta agumurakin ka? Ay nawaw, amok day ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Amumot lagayam. At apay nga ro, dadi mo aramidan. Mangibabain kasi ka, Nadia. Ne, simangpot kayong magaya man nanang. Nagpakada ka kaday ang makiusar ka iti spinner ti karro ba tayo? Ay, Ay unay ka nanak ko. Kaibagbagak laang nga ugalyom ti agpakada no makiusar ka. awam mo nga rod da pamila di tabalay da nanang. Kasanaw no adda mapukaw di tabalay da ket sika ti pabasulan da. Sa anak mo't anagtakaw nanang. Nakiusarak laang mo't iti spinner da. Saan amay parbang ti ugali akasta? Gumura ti kaaruba no kasta ti aramin mo. Di yung amin ibagbaga Ay maamuandan tumulaang No anya tinakita yaw, agulimak kay latan nanang. Pagsayaatan tayo mo't ti aramida. Nakasaritak ni Uncle mo David itay.
Kat na ibagana, ano kayat mo? Agamrod ka mo, Pamela. Sana para kanyak day tang abroad, tatang. Awan mo't dakas na, no ipahadas mo. Kontento akon iti sweldo, tatang. No kastati ko nam, ibagak ka niya ang kalmaw, asaan ka nga interesadaw. Tatang, ano saklatan ti trabaho dito eh? Ayun gayam, naglaba kayo kadi itay awanak, tatang. Ay, saan matanak ka? Naturo ka kay di simbang petak. Apay ka day? Kasla adamot nang usar iti spinner a ginatang ko. Ay nawaw, asino ko matimangusar ngay no bilang laay? Awan ka di tinakita yo, tatang. No ada nakiusar, ada ko manakita ka. Sa bagay, adamot kit di puntuyo, tatang. Dahito yun ti isuot mo lakay. Ay nawaw, namagaan adagos kat kailablabam langit kalman. Siyempre, nalaingak amang ibirok. Anyat ko nam. Nalaingak amang ibirok kunak. Ne, kaslada kayat mo asawa na. Awanan ti ado asaludsod. Awatom ki din ta pantalon mo, tagpalas kamatan. Adan samot ilimlimod mo kanyak. Ilimlimad mo't asasawam. Awan ti ilimlimad ko anya. Agawa am kit diti agpalas, no di mo kayat ti maladaw iti trabaho. Awan trabahom ita aya, Pamela. Apaya di ka pala agring dita. Adda, tatang, ngam sa anak asumrak itang. Ay nawaw, apay ngay. Maditirik nak, tatang. Nay, naano ka? Naurnong samot abannog ko daytoy, tatang. Ay, anya nga agas ti ka sa pulam, tay gatangan ka. Adda pinabati nga agas ko. Sigurado ka kaday? Wan, tatang. Agimbagak tumat laang. Kasapulak laang ti inana. Ang dalakan ko ita, ah. Ala, irikapyulatan ti ridaw no rumor kayo. Tapno saan asumrak dagiti tarakan ti kaaruba. Anya manan ti sirsiripom iti tawa si Kanadya, ah. Adangatan ni Pamela di tabalay dananang. Di mo ibaga ang makiispin ka manag. Shh! Tangiwat mo nanang. Di ka man agar-aramid. Urayom ti spinner agatangan nila kay mo. Aglabaak nga rod iti ulos. Kasano ama magaan no saan ama ispin? Ay kat sinapam ko mga mintinagriing itay ah. Taimpakadam ang makiusar ka iti spinner ti karuba. No ipakadak, sigurado nga tanga umanugot da. Ipausar da nga tat spinner da kanya. No saan da nga umanugot, di mo ipilit. Ninanang mo't, kurang kayo iti diskarte. Nadiskarte ka kunam, ngam illegal mo ti panpanakil mo a diskartim kanya. Illegal? Ano illegal? Tinapatag kat may ranod kayo. Hay, jak amukan ka. Ibirbirok mo laang ti pakaibabain ab. Agawa ak ti mangi spin kadagiti ulas me. Ang mga nakidin o agawid ni tatalyon kat makita na. Narigatan. Ha? Nadya? Ay nawaw, adda ka gayang Pamela. Anya tar aramidam dito eh. Makiusarak iti spinner yo, friend. Di ka mo't nagpakada kanya. Kunak ngamin ano awan ti tao. Nakarikap mo ngamin ti ridaw yo. Anya lang ang madjay agchat ka kanyak tapno ang mukmat. Diya nga rod among adda kagayam. Sorry, ano sa anak ang nagpakada? Sorry, di ka madanagan, tagumatang kamin tumot iti dakkel nga spinner may. Anya? Saan laang mat ada kayo ti kabaalan na agumatang iti spinner kat? Takas tapay lang ti panagsasaom kanya. Nalpasan, naispin kon dagiti ulas may. Di ka madanagan, tamaudi da ito yan. Kukuha mo ta spinner mo. Nagturad ka mutan, anang usar iti spinner ti kaaruba tayo? Tapno mamagaan ti ulas tayo ah. Common sense ka di Jeremy. Naimbag kumamot ano nagpakada ka. Ti amok akit awan ti tao. Diya mo impagarup nga dagayam ni Pamela iti unag. Oh, anya nga ita. Kot indiak ka. Di kan makapagrason. Saan ko mga ilibak kat? Saan nadakas ti makiusar iti gamit ti kaaruba? Ngam agpakada ka kumapay mo't tap na awan may bagada. Awan nga rod ti tao itay. Nukas niya nga awan tao, iuray mo. Sana kasta.
Arig na nagtakaw ka, iti kasta nga inaramid mo. Basol mo lang Apay ngamin adi ka gumatang iti spinner, tapno sa anak ang maki-spin iti karuba. Di mo't imbagakan ka, ngayon ton o may abulan, takurang ti budget. Siyak pala ngamin mo ti pabasulam, o rin naglawag a basol mo man. Tulungan nakman tatang, bagkaten tayo ti spinner. Ay nawaw, pangipanamit ti spinner, Pamela. Isarag tayo pa'y laang, ta sa anak pa'y nga aglaba tatang. Di ta nalatang aminin, Saan na mabalin tatang? Amangan no addamanen makiusar. Anya, Itay awan kayo, imay nakiispin da di anadya. Ti amo na siguro kat awan tao dito'y balay. Di na amo nga addaak dito'y uneg. inusar ni Nadia ti spinner mau? Wan tatang, pudno ti atap ko. Adda nga agpayso ti makius-usar iti spinner tayo. Ti dakas na, saan da pa'y nga agpakada? Sa anak mat nga imot ka. Urayan nyo man no aday deliver da nga spinner nanang. Gimatang kayaw iti spinner. Wana tapno di kunati karuba tayo. Husto tapno saanan ang masapul ang makiusar ka iti spinner ti kaaruba. Gauwan mo ngamin. Isudala ang ayat ti kabalan na agumatang iti spinner. Ay nawaw, adda aya imbagada akasta. Awan mo kide ngam iti kasdi atuno ti busis ni Pamela kabayatan ti panagsarita may. Kat amuklatan ti kayat na asawan nanang. Anya, Dakdakkel ti spinner aginatang ko ngam ti spinner na nanang. anya kumaita. Saan dakmat siguro nga ibabain anya. Kat no si ka tinaisyo kada kayo adwa. Agul uli maklaang ni Pamela. Kat si ka nagado asaaw. Anya ti sirsiripam Pamela. Anya, sirsiripon mo't nga bagbagam. Nakitak ti matam. Ay na di ka man agar aramid na dya. Kit-kita ang magsagsagadak dito'y paraangan mi. Agsipot-sipot kan samot. No agsasao ka dita, kasla na dalos ka. Di ka madanagan ta ada ginatang mi nga spinner. Dakdakkel ngam ti spinner a ginatang yo. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan mo nga itaktakaw ti makiusar iti spinner ko. Sa anak nga agtatakawan niya. Ay nawaw, kaslakas jay matlaangan Ay, di kalamabain amang ibagbaga iti kasjay kan Pamela. Agsipot-sipot nga rod nanang. Ay nawaw, kit-kita nga agsagsagad iti paraangan da. Agin-agin laang dayjay nanang. Ay na, pangaasim ka din Nadia. Usaram tautek mo anak ko. Siya man ngamin ang tidakas iti imatang yo. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli magkalatan. Saan na mabalin ti agulimak kanyak nanang? Kasano no maasar ni Pamela ken ka, kat istoryaan na ti kalukwam kadagiti kalugaran tayo. Alaman, asino tinakababaeng. No apay mo't akagura naklaunay day di anadya. Nasakit siguro tinakam-nakin ka, Ay nawaw, awan mo't makagapong agsakit tinakam na kanyak tatang. Taawan mo't basol ko kankwana. Kasana okit na duktalam ti kalukwan na. No day ti makagapo, no apay agurguraan na, aguli maklatan. Kumaa, agam sa bali mat ti ugali na. Tay supay lang tinatangsit kan sumanaaw. Ay na, saan asyak ti kalkalabanin na? Tano agistoryaak. Talaga ang maibabain day taak aruba, tatang. Anyala unay ti pagsaksakitan tinakam mo kan Pamela aya si Kanadya. Di ka makibiyang tawan amom iti issue mi, Jeremy. Isa ka duwan ka dagiti kaaruba tayo kat gumurakin ka takasta ka ngamin. Awan tidakas ngar aramida kanya. Di ka man naging dadalos dita. Ammom no anya ti kalukwan nga inaramid mo. Nalakalaang mat ti agpakada. No apay amarigatan kalaunay. Agtal na ka man. Agtanang ka, tanong ni Pamela tag istorya ka dagiti kalugaran tayo. Delikado ka, bakit? Sigurado asika ti mapabainan. Ay nawaw. No siyak ti sika, agpasensya ka langan kan Pamela, sakbay amala daw ti amin. Para kang ka, Pamela. Ha? Anya ti linaon day ti asupot. Natengken sa ba? Itad mo kanya. Wen, para kang ka.
Pasensyakan naglablabusak. Ha? Siyak tinakabasol, iso asya kun ti agpakumbaba. Pangasim kumata di mo istoryaan iti sabali ti kalukwak. Sa anak mat achis mo sakit. Ang mga no katawaan dak no agistorya ka. Di ka madanagan, ta saan ko nga aramid ti mangibabain iti padak a tao. Di naklabas bastusan, ta amangan no mailaw ana. Wen, saanen? Agbalina kun anasingpot akaaruba, tapno di ka gumura kanya. Ay, nawaw! Saan mat adakas ti makiusar? Basta amo tayo kumamat a kontrolan. Kang runaan iti amin, amo tayo nga ipakada. Iti kasta, awan maibaga dagiti kaarubam ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naggapgapuan niyo apong. Iti ayan tigayom ko, apaw. Nakiis-istorya aklaan kang kuana. Imawag ni Manang Emily itay awan kayo. Ay nawaw, anya ti imbaga ni Manang mau. Kinumusta na kay Laeng? Kan adda kano ipawit na a package. Kahit kumusta ka numot nga iti kasasaad na ije abroad. Sigun ken ko anak at nasaya at kano matapong. Nasaya at ano kasta. Tapno matungpal na miten dagiti arapaap na. Uwan apong. Si Kangay, kumusta miten ti trabaho, Jacob? Kasi ti sigod, awan mat nagbaliwan na. Agan anos ka tapno makaurnong kamay. Ipakita yo iti amayaw nga uray pinanawan da kayaw ket kabaalan nyo ti agbaligi iti biyag. Sabon ken lotion para keng ka marilinay. Ay nawaw, imported asabon mo't da ito'y marisimang. Para keng ka maray. Impaw iti apok nga OFW. Amangan no para ken kakumadag ito'y maray. Wen, ngam kayat ka nga ibingayan, ta sobramet ti impaw it na. No si bibiyag pa'y ti inada, sigurado ang maragsakan day jay. Tain-inot meten ang matungtungpal ti arapaap dagiti anak na. Nabayagan apimusay ni Grace gapo iti sakit na maray. Timot amada, jak amo no sa dino ti paglamlamangan na. Naimbaglaangan tauray kasjay tinapasamak iti pamilyada, ket saan da anayaw awan. Wen makidi amaray, uray kasanaw ket saan mat asakit iti ulo dagiti apaw. Banag apagyamyamanak launay iti apaw. Tatang, siyak nga raw. Si bibiyag kayo pa'y gayam. Anyat araramidan nyo dito'y. Nadamag ko ang nagabrod gayam ni Manang Mau. Anya ko maitano nagabrod ni Manang Emily. Manaw, ti ipaw-pawit na kwarta kada kayaw, ta bumingayak mamad. Mano atawan na saan kaya nagpakpakita kada kami? Sa ita, agsubli kayo, tanaamuan nyo ang nagabrod ni Manang Emily. Di kag sauakas ta, ta nakarbungak iti kwarta ni Manang Mau. Ay nawaw, uray anya pa'y tar aramidon nyo adwa. Siyaklat ka ti amayaw. Ti saludsod ita, kat inaramid nyo ka ti pagribangan nyo kas amami. Awanan ti adwa saaw. Ibagam ka ni Manang Mau, ta mangipaw itmat iti kwarta para kanya.
Sa dino tinaglamungam iti mano atawan, Pidol. Kalpasan ti tabon ti anak ko, di ka mutin nagpakpakita kada kamay. Awanan bibiyang yaw, no may papaniti na itabanan. Ti kayat ko itakat ibingayan nak iti ipawpaw it ni Emily kada kayaw. Ay nawaw, kalpasan nga inabandunab ida. Ay nananang, saklat ta ti amada. Ore mano atawan pa ti mapalabas. Saan nga agbaliw na ita? No ti ipawpaw it ni Emily ti gagaram, iso ang nagpakita ka manan. Ibingayan ka. Nasayat ma, no kasta. Mabitla ang tamangirwarak iti sabaw, dilata kan syokolate. Ay nawaw, anuwak ngay dagita. Di mo't kayat mau ti bumingay. Sana dagita ti kasapulak. Kwarta ti kasapulak kita. No kasta gayam, awan ti kwarta ang maitad ko kang ka. Mano ti ipawpaw it ni Emily kada kayo aya? Saan a kwarta ti ipawpaw it na niya? No adaman ipaw it na a kwarta, kat para iti balay na. Anya? Saan pa'y analpas ti balay na, iso nga agbain ka. Di ka agbalin arupat kwarta. Kasla ti manugang mo ti limabas dito'y balay idinaminsan nga aldaw, Maray. Isaw maray, italaang manan ang nagpakita kada kamay. Naggapgapwan na ngay dayjay. Sa dino a lugar tinaglemlemengan na. Apay nga italaang ang nagpakita kada kayaw. Diyak mo maray, di na mo ibaga. Italaang ang nagawid dito'y lugar tayaw, tanaamuan na ang nagabrod ti putot na. Anya, Day tatipod no maray. Agdaw-dawat nga ron iti kwarta kanyak. Ngam saan ko nga inikan, na igatang meten iti materialis ti kwarta nga impaw iti apaw. ay nagpuskol ti rupa na no kasta, Maray. Sika tinang padakkel kadagiti apukom, sipod pimusay ti nada. Ita, kayat ni Pidol ti mairanawd. Ha? Naimbag kumamot ano nagbalin nga ulidan nga ama kadagiti anak na. Narigat nga raw ti agsasa umaray. Agraraman mo't day di amanugang mo, Maray. Anya tiramidin tayo no umay manan ni tatang diti balay, apong. Makisarita ka anasaya at kang kwa na apaw. Irespetom latta ti amam. Ay nawaw, kasano nga irespetok ti kasya klase ti ama. Nagalasmut nga ro ti ugali na, apong. Tinapatag kat saan da kayo adangran. Ay, dahita ti di na aramidan ta lumabanak. Ay, nagrigatin ayat ti kastaw. Sigurado nga agsubliman ng dayapong. Kwartan tumanan ti dawatan na. No agsublay, ibagablatan nga awan ti impawit ni manang mo a kwarta. Aywon gayam, di mo pa'y dakdak kamatin ken manang mo, ti maipapan iti panagsubli ti amayaw. Apaya saan, apong? Wen tapno saan nga isupay a pagparikutan na. Di mayatan ti pagidaan nyo, Maray. Nalpasan ti balay ni Emil eh. Wen maray, ijay kanupay ti pagnaudan may. Ay, wala. Komportable kayo no ijay ti pagnaudan nyo. Nakunampay maray. Ay, ti manugang mo asakit ti ulo ngay. Saan na nagpakpakita? Kano binulan amapmapan ijay balay maray. Anya? Kwarta ti siyang kaibagana. Ipagarup na siguro adakkel ti kwarta nga ipawpaw iti putot na. Isu akas jay. Sublimot a subli ijay balay. Ungtamkit di tapno agnaka, Maray. Narigat mo nga raw tamanugang kulaang dayjay maray. Una, ngam no aglablabas, ikanyo iti pagnakman na, Maray. Nagpakita pa ilang no sakit ti ulo mo gayam ti isang put na. Nay, anyat aramidan nyo tatang. Dito ya kaw nagnaan. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kapanunutan nyo. Apay kumaasaan, kat balay mo't ni manang mo Emily na itaw. Anda karbungak iti da iti abalayan niya. Talaga ka di nga awan respeto nyo kada kami. Nagadulakit din kay bagbagam. Sa dinaw tayan ni Apong Mau. Apay ni Apong, ibagam nga ibingayan nakmat iti kwarta nga ipaw-paw iti manang Mau. Awan karbangan nyo iti kwarta ni manang. Kaya't yuman wano saan, adda karbengak tasyak ti amayaw.
Ikanak man iti kwarta. Awan kwartak, Pidol. Amaw nga dahil pawit ni Emily ka na kayaw. Awan impawit ni Emily. No adaman tindulin ka kat bukod ko a kwarta dayjay. Ikanak wano. Ada na kay planwa dayjay a kwarta, Pidol. Ay, sarasak ti pagpungpungtutin niyaw. Tadiyo amaw na niya ti kabalak nga ramidan. Ikanak iti kwarta, wano kaya chut ito'y... Ne, di ka kumabil ah. Itad kunti kwarta daw dawatan. Kasla adda pagbutbut nga marisimang. Ada ti manugang ko di tabalay, Maray. Anya? Idi pa isa baduan na pan ijay. Ay nawaw. Anya ngay aramiden na ijay. Agnaad ka no ijay, tada karbengan na itinagrigatan ti putot na. Anya? Inala na nga ron ti kakaisuna a kwartak, Maray. Apay nga main nga inted mo. No saan ko nga ititidaw-dawatin na, kabilin na, Maray. Amo ka din ni Emily aramiden ti amana. Saan pa'y, Maray? Inlimod may tapno saan kumapay nga iso apaka-estresan na. Ay sus, masapol nga agpatulong kayon kadagiti masaknan, Maray. Aglablabos mo, tanday ta manugang mo. Kunamlan asino abos. Sa di mo tinapananda di ala kaya po. Diyak amaw apak. Aglablabusan na. Masapol ang maamuan ni Manang Emily ti kastangar armiden na kada kayo. Nag-text ka kadikin manang mau. Wala pong. Imbagak nga awagan nak numawayaan. Tadda na patag nga ibagak kan kwa na. Kasya nulaang gano. Di kay agbutang kan tata nga pong. Sana mabalin nga stressan da kayo. Amangan no siyak to ti pagpupudutan da. Di kay madanagan taddaak. Saan ko akanunungan ti kasya nga aramid ti amame, apong. Ada ni tatang diti balay, manang. Ay nawaw, anya aramiden na dita. Parikot manan tinsangbay na. Anya? Dito'y kanungag na tadda karbangan na iti balay mo. Mano atawon asaan anagpakpakita. Sa ita, agdisdesisyon iti bukbukod na. Ha? Kano pa ingat da dita? Iti pa'y napalabas sa tawa na gulgulwan na kami. Ngamsan kung imbagbagakin ka, tay sumot tibilin niya apong. Adda ka din ni tatang dita. Kasaritak man. Saan pa'y nagawid manang? Saan matadakas no kaya't natiyag na dito'y? Ngam masiksikuraanak namin. Tay stress mo ti ipapay na iti inal daw. Ag-text ka no adda ni tatang dita. Tagsarita kami man itinalapat. Wan manang. Payakas ta ti panagsasaom kanyak, Emily. Ay nawaw, di yu ammo no apay? Irespeto na, tasaklat ta ti amam. No awanak, awan kamay iti na ito alobaw. Inaramid yu kad iti pagrebengan nyo kas ama. Sipod pimusay day dinanang, kat saan kayo anagpakpakita kada kami. Intarayan nyo ti obligasyon nyo. Pangasim man. No sakit ti ulo matlang ti papaayo kan apong. Nasaysaya at no pumanaw kayo laktan dita. Awan respetom ngay nanak. Saan da nga agpulong kanyak no amuyo ti limitasyon nyo? Saan kayo nga ag-feeling boss iti dayta abalay tatang? No awan respeto yo kanyak nga anak yo. Irespeto yo ti katugangan nyo. O tatang, nangagyumat siguro ti imbaga ni manang. Irespeto yo ni apong. Anyat insursuro yo karag iti apuyaw nanang. Diyak kaya ti apa, Pidol. Gapo ka na kayo. Kaya't napumanaw ak iti na ito abalay. No kayat mau, agnaed ka payla ang iti kalapaw ang nagnaadan mi iday. Apay kumangay, kat adamat ti balay ti anak kaw. Saan ka magki di aparitan nga agnaed ditaw? Tijak laang kayat kat natangsit kang agsasaaw. Awan ti respetom kanyak nga ina ti asawam. Ti kaya tiyo siguro kat na kayo lang ti mairano di ti kwarta ni Emily niya. Sa anak arupat kwarta akas keng ka. Ay nawaw, agin kayo pailan. Saan asyak ti pabasulam no apay akas di ti anak mo keng ka. Mano atawan mo it adi ka nagpakpakita kada kamay. Sa ita, natangsit ka ngagsasaaw. Kunak man no pimanawan ti manugang mo, Maray. Di na mangarot kaya ti pumadaw, Maray.
Nalastog pa'y kidi ngagsasaw. Ay nawaw, talagamot ang napuskol ti panagrup-rupa na nukasta. Jak ambaw no anya ti aramidak maray. Uray ni Jacob, saan nga ikaskaso ni Pidaul, tani Emily kano ti makinkukway ti daydi abalay. Kaano nga agawid ayan ni Emily? Nasurok nga upat atawon na mutin ijay abroad. Awan mo tinadakdakamat na maray. Ngam siya pa'y lakuma at agawid pa'y. Una, tapno maurnos ti parikot yaw. Wan nga raw, tapno sa anak kumamat ang mais-stress. Ay una mare, iti kasta nga edad mo. Saan anasaya at ama stress ka? Nagawid ka mo't kaya, Memilay. Una, tatangken ulo kayo matatang. Dakas ka day, no kayat ko ti maerano di ti kwarta anak banno kami di abroad. Saan adakas no kayat yu ti mairanod? Ngam adda kumamat limitasyon nyo? Di kay aglablabas tatang. Amok ti limitasyon ko anya. Amo yu ti limitasyon nyo kunayo. Ngam stress mo ti ipapaayo kan apong. Nyaman nga minan timpul-pulong na dya bakit kun ka ah. Di mo pabasulan ni apong tatang. Tasikat ti ayan ti parikot. Kat no mabalbalin, iti balay asigod anag na edan da Jacob kan apong ti pag na edan nyo. Anya, Tapno maliklikan ti riri. At least, makaangas kamot laangon, maray. Wan nga raw maray, bareng di na kun apaan ti madugang ka. Mabuteng met siguro, tati anak na amis mo tinang papanaw kan kuana. Ngam oray kas jay kat maasyanak met kang kuana maray. Ay nawaw, apay amaasyan ka maray. Wan ata no kita at ti kasasaan na kat nakakaasay. Ngam no agsasaw, malipatan na akatugangan na ka. Dayta nga raw maray, nagrigat laki din ti kastaw eh. Saan tayo nga amo ti paglugaran tayo? nakayumot gayam na ita na nalinay. Adda ka di masapul mo, Pidol. Awan matkit, eh? Saan din o tinagkapuan yaw? Ijay sentraw, at dala napan ko ginatang. Si Kangay, sa dinaw tinagapwam. Apay akas tatilangam, kasla saan kamot ang nagdigdigos. Basol ti katugangak ah. Na, apay apabasulom ti katugangam ngay. Iso ti makagapaw no apaya pinapanaw nak ti anak ko iti balay na. Ti damag ko kat basol mo kanumat. Awan mo tagas nga aramidag. No kayat mo ang maurnos ti relasyon nyo kadagiti anak mo, agraman ti katugangam, agbalbaliw ka. Saan kumangamin agulo kan sakit ti ulo ti isang bay mo, tapno di da gumurakan ka. Mabalin ti makistambay dito, Jacob. Mabalin ti makibuya. Pangaasiyo, tatang. Saan man nagulo ti isang putyo? Saan, anak ko? Makibuya aklaan ko, ma. Madamang agbuybuya ni Apong. Kasta aya. Ay, makikapi aklat tangarudan. Anya, di kayo madanagan. Sa anak nga imahitap no makiapa kada kayaw. Sigurado nyo lang, tadimi kayat ti sakit ti ulo. Uwan ka day. Ado, ti basol ko kada kayaw. Katjak kayat amanayunan pa'y dayta. Ang balbaliwa ka sakbaya maladaw ti amin, anak ka. Ay, nawaw! Kanayon tayo kuma alaglagipan at tinasaya at a relasyon kat agtalinaad no addaayat. Panakaawat, kan respeto iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.